enti said the neck and near him na kameka is million enti na metu ani afa na mapem e na omo frɛ me kunu sɛ eja kwenta wonu obey na wo no sa akora won ko fichire wakona saboa kana yenya na fichire enti yaboa bi onso sa akora no wi anka beto adaka enti di obenya no fa dum ye ne fa ko yi akora me fi o ka kire mi nyan se woni bia wo de beboa me eni amini akora ne mpra doctor mo ntua ka enti na me so wo doctor mo na che se ya ni abede sampa akora ho ntua ka eni woni bia de betua ka enti wo mo pim na asa na o kan me so sofu bi ye ne kwa so de me yare nwa bi wo na hwe me enti me ho to me ne nyina na kwa sofu no ho ekoda ase sofu no kura wo gi me ahwe me yade no o ka kire me se ena sofu po ni bia mo aye hu enti se me kunu ni wa wanye me enti wo twen e ma me kofre me kunu bai ena wo gi me ena wo hwe me na wo twe ena ma me koye me ho to me enti ekoda ase na me sofu di wa ye ma me e de ne mfa me no ase no se o ma me asuafo nsa yade no omnyi sika enti de mo ambenya bia mfa me da ase na me se papa de wa ye nti me no besum de me no sum fie mi ensa me ko wa so de bia a me ne na sum enti e ba asa no so e bo akire no na chese sofu no so ye Nigeria ni na so na o bene Simple Hospital e won so na e bo akire ma me de ko living artist enti me ya na chese me nimo e na me fra na yere se sofu no so ne na yere o mu ntitwi papa na yere mpo de otekakra na papa de on titwi kura enti me fra na se mama ya to me ni o se me mfa ne ko na me so me ni wo me ye dai na so ma akwadu twen na me ne papa e ba nti won ba ya o me ni nya na fro ambulance no ne ye de akola ne ko he wo mu gina wa me ye no operation ni wie sofu ne yere me pa shan e ma ye yi ni free theater wo kro ambulance in 2 million no tuaka na yele no tuaka no maame 5 million say je tu ne bia na omu hia bibi na de tuaka na msi yo no mokoye enti yeli akora yi ba fie papa yi me hwe na omu makon ma akora ne bedi bie no omu makon ma enti me hwe saa me de kotu obi anim sa adena omu makon ma wo se me ne na yafuo mi koma me hunu ba bia me fa mediti enti aja me de me se me nsoso me hwe akola no enti na chese me dwa akola ne wie du asore da woni me yaka ne enkasa sa wade de ntokwa be mu a enti me kono nam se na wantuwantuwa mu nti no me kompai bone de ma nkra be ma no na me de me koi enti na nsa na ye be wie na akola na o ka so won ko doctor won ka ho no me wesa akola na ba oba ya se ma da se mbeka sem che oni sofo me dem nim se bia de papa ne ye mpo de bia wo be da se ana so be ka sem bi ti me de me ne ko papa na atmo kan se ah papa se mbeka nje sofo se be dura nyimre no amo ama wo de squad fo be ban so wo be twa squad ama kwa ma yadom me pa chan wo be twa squad ya ma sofo ayere ana sofo no se ada ma ye wo papa dai enti papa me ye ni nyina wan kai ana wo so be ma squad fo abam so ene me ma praise fo abechi no enti wo ka sa no na ma fere pa se papa ne boa me a mi kunu na tumi esa sma sa ni tumi di eye benada akoma mu nsem dwumadi braso awie Maa Akos mene ma bedwafo ya ye krado ewa Akoma studio sase ya yede ebremo sa pepepen so ena se wo konua tv a make say edem ewo onua tv a baabi a wo bia no wonso wo hwe no efri so enna Oseikrom TV dem Rabbi 1 TV make say oh edem die mu den Rabbi 1 TV baabi a wo bia obetimi ahwe ewo multi TV no eso Facebook ye live Akoma 87.9 YouTube Akoma 879 Akoma FM na Big Love Radio ewo Spain the Performation Center kuchia fetia Otaibo Radio Modern Ghana US OPD Radio GH UK Free FM 97.5 Tachiman manager da chene woni na adwuma ye form bo adwuma ne ni kapa ewo na Irene Boat atetutu so ewo kotwi ani brofo edumeka say Irene Boat eton ne nyina no na afei so wode afidie na tum ho ha ya wo bia etie bi ewo kotwi ani brofo edu nti ba bia wo bia no won so fatum
digital satellite Akoma FM the 4 junction where PM ho na fans of Akoma mu nsem da ho mon share Maa Akos great family fans of Akoma mu nsem platform no and a charity group foundation Nikki Pizza fan club at the happy home and so at the home Timonkosoa na mon share my first story ni Piwak natural and or the 3P garlic mishaba grow fine mojadro one and also asene prekwanam yere show ye mo bibia so afishia pa yenkwai na yen nua baby yen saka no ha enkodi enko moduli memo ha wie yeah no ma Julie menton kaye yeah no ma na pom te sen Akoma FM kunsu dotiem okay what if you saying 18 every but I read the book but John am go school I'm in JHS1 and a boy be a friend ata the one and even here for the J the one himself and Tommy and Tafo until all the pairs him too many mammy can send him pen until it did him one or Metias man. Ntina mne no menene tena 3 months. Ti 3 months na mini jai. Na minim se menyim. Nti mi hu se menyim no. Akoma FM. Se menyim. Me ka se menyim no. Oga mi se enyo no a. Na odi tu kwan koy. Nti okoy no. Na menyim me now for class. Na me ka che madam fu ba ko. Na ata no so no girl fu floor ho no. Nti na girl no na dam for class ho. Nti oti se me ka se menyim no na mo fle boy no na madam fo ne ye no ti se me na mo ne gen boy ni di nkomo ende minima se mo kan na boy ne gen hu mi na odidi matem se han nti na maji mi we in garden na am se me dem minima de no hu se me no se ai one benis akwa ye ko ai omo ti se me ene boy na di nkomo nti boy ne se me nyima mi nko yungu na nyo ne me na nyim ana msiyo nti enwumre na mfle boy no na minini me friend na musanse na what say me friend na wasian enra ngwasisa se me na afle me aka chile me na mzo me fle na mikula minifo me fle wa me ma me fo na mde me fle wasi ani wonyim de ani anya me na me ne wonyim kono ko pe okunu na anya me na me ne wonyim nti obi a me ne wagyan na ede na Akoma FM. Namzi na menyim so na misuro ntimi nka. Enti na manka anchiro no. No se enyo ne me nanyim. Enti menyim dia minkoyingu. Enti mi ma mi mposi Canada o. Ana me ko 5. Na 50 cities na me pe bia ka. Na me se duro ne 80 cities. Na me so minya ba bia menya bia ka ho. Na me se ne me ko fa boy di o ma mi bi ka ho a na makwa akoyegu. Nti Thursday na me ne boy ne call dem na me ma me muhuye omuhuye na eyam kwati boy ne woni me ma me de no munim se menyim nti me ma me hu se menyim na odi ko to boy ne ma Akoma FM na boy ne de o se on de still na o se anyo ne me nanyim nti o ma me no boy ne de wanje antu nti de me ma me mu fie na o ma me ne o ma me suma papa fo bi no mba efio me ga chile mam se yenyina etikuro ba akoso nti obi antimi ndi ne yonkobone nti nyinse ne de o maso won behwe me nti etore bia me kwa 10 cd 20 cd no mdia mo no na ya hwan mo na de ma wo no boy ne ma me boy na wanyim me no ata me ba chai bonding ata nti me wo ye no na boy no Akoma FM dentan menya serve ma na Christmas times ya na ma me mo ko nhie mu ma na menyim di ma anko nti na boy bia o break him e fe nu chu na me ni madam fu bi di nkomo na o se Julie o ma me anko nhie boy bi break you o break you Akoma na so break you de yin dentan na me fa be mada na me fa be nti o break you de mpese o board o break you no o break me virgin o break you virgin oh okay virgin breaker bi anko nti na me ni madam fu ni di nkomo na oga se Julie nti wan ko nhia mu no ne on hwan ne beda nti na boy ni na me se ne minitu tu me ba be abeda me nten boy ni so oba na woni nsem nyi nti oba hu se me nyem ohumi na ohuru me nti mi na me ni di agro nti boy ana boy ni se hwe ana nka di oba ba chiwo de nkobenya ba chiwo me wa ko flat ama na beda won nten
nam si misilo atawane me nkasa nti enka na asem nkyere me nti anwumre na mada nam ti so bi bo me puno na me bie ya na ya ata no o si me mayenko omo hono ne dem hono ko ka asem nkyere me atade a wanye mu wo no me ba chan na me su na minim asem kro na me di na chi na me ma me mo so ato torch na o si torch o dem wa me fa Akoma FM ne dem wo sumo na me fa ma me torch nti me kwaye na akunya zi no ga se maintenance na onu na me suro no oyi ni nsa na ode bebo nti na me suro no nti na wase maintenance na mbese maintenance na se on se me suro no maintenance na maintenance na oje torch na odi hwemanim sa o se han woni hwan na nyim nti o kan man fi no ata no biem iba chan o kan no man fi no hono an nyim man fi no no a solid torch na be hwemani nam si ubuzi obi asem na ode torch atu nani ne man bia manu pa wie no ahwehwe mu Akoma FM obomia se an meni hwan na nyim nam si me on de meni na nyim mi ntwantoro se enye meni na nyim no se enie mimbo dua se enye meni na nyim nti okofa gusuaba nti obo me no to torch ne bo me ana torch ni nyina abubui nti opie ko bae no o se okofa gusuaba bae o anya kusua ni bi no ono so no onu wi ka klenti o so ni wi na no se an obenum na se atanum wi me ba chan o boyfriend ata wona na nyem onum wi me ba chan wenu so onum wi me ba chan no be say o party ase wenu so onum wi wo krom ho Akoma FM me o be sim bende na mi bebe na hu so onum wi den ta ma me ne ti won na mi twa ma mu so ne na mfo ya kasama ne nti oyi wasi onum na se me man ka no kura ene obekumi anto demo nti obo me am so man kasa na o si an obobom se me mpinafo me ma me so ma me se me nkoto na na me ko me mpinafo ni magicians fo nyina ne me koda na me se me magicians fo bia ne me koda nti ne ye de na na ata ne ba ho no oba no bizan sa de nti na mi su no se Akoma FM Akoma FM na abo me na na ata ne se an o makwa akonfo honom se enye me ne ni nwa na nyim nti se me man ka no kula me ma me bewu obeku me ma me agum papa no de me ma yento so nti o yes an na me zumi suro me na me ga se o ma me nkofie nti ona wo matikwa na me kofie nti me kofie no edibe mant no sa no otu kwan nti edibe mant no sa flame ofunso no si an boy bia na me ne to flex a boy no mo ye conference call no bisa boy ne say an ono na nyim mi no jam Akoma FM nam se mi de nya onim na nyim mi nsula mi bodua se nya mi ne na nyim nam se mi bodua se mi ne na nyim nya mi ne na nyim a anto ankumi no si an o koy no di se mi wompina nam se mi su mi nim plan di service mi nyim yen o si mi bodua se mi nyim yen mi fa na chida nam so me boy nam suru nti mi mpese mi yin se no bom so nam so me dia isuru na me boy da bi me pa cho sa ka ho biem o se why se boys no adoso one nia ataka se nyinsa ne nya ne dia wo ye se wo se kwafa another boy Akoma FM ena wo ex boyfriend no e wo ho oni de onka ho ena dia yin su na ata e kwa friend no yi no ya tatu kwan no dia yin no kwa friend no na me ne net na me ni jansa na me ko fa ono so ye friend say e friend Gideon enti ono no enti esono virgin breaker no ye friend say chum virgin breaker ni ye chum ena Gideon no wo ho ena ata wo ho ena de wufra ta kire wo sai kwa fa no ono so wo ho enti ye den na ata ekokọ fra Gideon because we Akoma FM dia ne hu bebo mu ya dan yanko no me ndam fufu nti o flem no si an mimi nka no kro de obeka no kula chile no ana o flag Gideon ni na dam fu be friend blessing ana omudi matem of no si an mimi akwanyi ma be se no se boy ni na nyim mi no koya ene o meji ni nyi se na enyo ne mi na nyim ana mi se ono boy ni koya no edi be 3 months kula nsa na me ba bi hu nti na enyo ne mi na nyim nti mimi pa mi bodua na mso me boy o se bodua san
se me yinyo ne me nanyim na me de be hye na me mbodua no ana me so me boy nti da bi to Akoma FM atashe wo se bodua kan yi me yente one wo se nyinse ne nya ne dia na wo de be hye no abodua ana se se wone wo nanyim no obi san ne wada agusu abodua ma yehunu odigaga se se nyo ne me nanyim na me de be hye na me mbodua bodua san se enyo no a edua ne nkume se yo no so a edua no so nkume anesa anya sampacho wo bodua ne gina ho se no kure se one nanyim mi a mi mbo mi hudua se one nanyim mi a enyo nanyim mi Akoma FM so a edua ne nyon nti o ka wie se ono nanyim wo a edua ne nya no ni nya sho se sa na obebodua se ono nanyim wo a edua ne nya no se nya ono nanyim wo na ye be ma fofora edua ne nya wo nti o ka wie no sa ga se onyim me nyim ye no mi san fa be ma fofora enu so mi san bodua na mi se ebi se me nyim ye se mi fa be ma fofora no se ma fa be ma fofora enu so ndua no so nyame nti ubodua ne mienu mi ba chan se wono nanyim wo a edua ne nya Akoma FM ene wono nanyim wo na wo de abehye wono ata edua ne nya wo ye to so mienu se wonne nanyim wo so na se wonne be ma fofora akoda agu ne nyinsen so a edua ne nya wo mi ba chan yenko nti edua ne da on nti manga nchilo bia ti wo bodua no mi ba chan wo so wo bo ne correct mi ba chan wo boy 100%. mi ba chan Let's go. Nti me wo ye no na ase omo che dan fi mi ata na ma me che dan fi mi na baba ye se oni odi meko ni kuro nti odi meko ni kuro no odi meko ye nti odi meko ye no Akoma FM soli ana me yale soli ana me Why do ko ni kuro ni papa boy ne ge hu mi ana mo selem se boy ben ata no bondi ne ge no ogre hu mi a omo se me hwan tantantan hu mi ana mo selem se me mai tantantan nti mi papa di mi ko ni kuro no ana mi so mi yana ma fle o ma me na tane ma me se on sendi mi baniska na miniska di dole bia no sendi 20 cedis dole bia no sendi 20 cedis nti de mi friend am ka yen se ma miniska na sa atanyi ntumu se ona nyim wo ti si dan o ma me moska Akoma FM o ma me no mo mbaji nyinsa no wa bra ne ba no ono da ye no enyi ntumu se nyinsa ne ye ne dia ba cha koi nti o ma me mi friend am se ma miniska nti on sendi mi baniska no so ono enye adwuma nti se onya bia na obese ni bi nti mi flata no na mi kan chile no nti mi flare no se miniska no mi flare ma me no so flata no mi ma se mo ka chile na boy ne flame no didi madam nti na mi nkasa no ha nti mi yale ye na mi kwa asole na so fo ne ga mi se ma ye boy Akoma FM ka boni na mi so bu fo so de an se manka adekro na maye na o mo so wa ye dan nti ma bodua nti se ma hwe na ya mpe ho asimanka mi nti ana mi flare boy na mi ka chile no o ka chen se dan mi ka chen se na me nyim no mi ko fa be ma fufu no se ne mi kan chile mi ma me ne mi papa na o nkwan ya papa so nti ya na me ni ya me ya na mi ka chile mi papa se duabo se ne o nti omgoja mi oboy ni ma me ono ma me so o titi ndru nti woni mfom aka omgoja mi na ye nkodan na papa nso ye deeper life so no se ono de Akoma FM wo papa ye de deeper life so wo papa ye deeper life sofo bacha deeper life sofo ba any wu Juliet asantu a woti manimu yi bacha any ye wo virgin breaker ho any ye wo twum wo ehu ahwan wo ho twum any ye benya Gideon any ye ba benya ata ana ba ko no so friends en kwabna jemfi me pa bie wonum no mani abre pa kwabna jemfi ana kwabna jemfi so wo ho deeper life sofo ba Juliet o papa kwa so ya na unkobi Akoma FM ukobi bacha wonu no kwa sore bacha uko tie bible mu cheche pa bacha
What is why I like almost can you miss na dia na e run da wo trim dia wo free asori ya be ma obekwa ne ho wo free asori ya be ma obekwa ne ho na no na ne na mutrim de omo kan asori o papa preach o kan asori da mu nyina emfa kwa enwrem na be ka kire papa se wa bodua yenko nti omungo jamma mami no yenko na me ko pana choni yenko dan Akoma FM ono kwa asolinti onko abusumfi nti oni de onko ma honya ha ma me nyawo no adanfo bi na edi nkomo wo kasa wo radio so ti kasa ti se de o kasa wo radio so nyawo no adanfo na edi nkomo yenko nti oga se onko no na nti me de mtu maadwun nti misole ade bia na omo de makoto hospital de bia na omo de makoto hospital the day last 2 weeks no ana yale mi edendende but me de na mgika na mi hu ma me na omoka no mo so ka de am say me say an edua na nya mti o ma m kwada am ko pa ma me na Akoma FM ai nurse phone ka che ma me say ne o mo ko ma me no no ne ngo pa na che na ma me say mi papa o mo ko ai ata ma me ba chan nti o mo ko ai mi papa ko ai nti oba ka che no ma ko de nsu na mo fie na maame no mi fie boy no se mi ame nko maame ono na mi ko pa maame na che ado maame de bone be no aye no se o maame no se boy ni ga so nko be ba na nke ya dan no maame no se mi maame ni papa amba wo de nya de ba man ba na ba ama ya dan ni duan nti mi ame ko na mi ko ka chile maame no na maame ni se ni mi maame ni papa amba de ni nka me nya u no no de Akoma FM o de be chakula on sika o de amam do be jina de na me ene obemia me yale ni mama mawu mi mama ni papa amba wode ene mi bana so wanta na sedda sana ge ba akon ayeye boy ni go fa ge ho flo nti na o mo mpene so ge no wu ana ni mba na wu ti mi we se ge no emba na wu nti se sana me so me ye dia mi bana so ntena se na ya wala ka sa no kire atane mama no se omo ba ata ne sa akwafa girl foforo but mo hwe se girl ne wu ana ne ba na wuo enti se won so anya won so ba ne be sa on tinase what kan wo Akoma FM ona ne ba ne bangi to anso mi ana na mto no ka chire enti wo pa che se wanya achievement ono na ekunkum girl ba akwa ne ban to aya de na wi aso wukum obi a se ye sa na maame ne kan ye de a minim de wona wo kan ba se sa na kan ye de na wukunkum nipa no anya de afri mu se wo de beto ano se hwe se atane girl okofa no wo wu anu wo to wan hwe yi asa na beto like seriously and nipa kum nipa de to ya no ne ya di bosti boy kwai nti maame ne ka san na ofle ne mba mpanyifo no ka chilom se mi maame ne papa so mo ma wode ani Akoma FM na miu na maame no si se ono pa betimi akofa gusi ame ada no so ye na shi mi maame ne papa amba wode ono de se obayi mi maame ne papa amba de ame yale ndo be mie mama mawu ana nti mi ba fi na mka chile papa na papa si ami ana mde mi ho kwa na maame ne nyame nti ono de se okaso be di machi na adu machi na dia ni enya aduma nti mi ana mo na mse ne mi de baba se na o maka bi am si de bi am so le ayale yanko a ese yade yanko a ese wan na kwa fa yade ne ma wo enya wan na kwa fa yade ma ho bacha na mami me Akoma FM wonyi say woni ata kan okra kire mi o because say wo ta yare wo ba so na na wan ami tinsu na wo tinsu bacha wo kashe ana wo twisu bonto boat sisiri bom tabrumum enu bi na ya wo twi ana se de tina tinsu no so ibu ana se nsuo kese da na mi gina chem ntimi ntwa nsuo ni nko anu ase kire sen ni na unya modua no na wo ta so sa da ye no bacha da na wo nta nso afia na mcha da ye ni cha ase Akoma FM bacha minti wonyi mo no why na nyem wo kanokura me pacho because ye kwakoda ni dua ne de enokura bia anya adwuma enye ye so apese ye kwaje wada ka de a ene e wo papa wo tofom sentim adaka de obaje wo de watuma kosie wo let me tell you the truth because ye kwa
se ye ni atamame edi nkomo na Akoma to ye mba ye kwa akoda ne dua no na still nukure bi wo a wonka ye dua ne ye da ne ye ye betu nkosua create du Akoma FM ade se nukure bi e hye tokro ne nchono ne mancho bi em no woka ansana entino ma yenkan wa haye ni kan kirew ansana na ye bi aka de ho de a kirew otiba say Ibachai. me yakobo kangu nyinsa no ye hwan dia Ibachata. oba Ata. Juliet Madam. azantuwa nyinsa no eye hwan dia Ibachata. ata na nyem wo Ibachai. woni wo boy ba ko ni jaye edi senya wo be shiata Ibachai bro be 3 months kla. Akoma FM enti 3 months ni mu no na wunya wo menses kama like obi kura timi nyinsa na wo chima fa ho Ibachai na minya menses. na wonyem Ibachai da. sister na wonyem Ibachai da. woni ata be shia ye wo so woni ni shia na di sense wo hu se onyem Idi 3 months. woni ata shia Ene ni 3 months. 3 months pe Ibachai. partial wodi ade wo mpratwe do enche na is a contract na wu 3 months contract na ani ata koye enti woni ne tena ye no me pese me hu se bosome mienu ana nyinsa de ba Akoma FM Ibachai June nam ne rekoda into July no. Ana me menses number. oni ne kwada June Ibachai. July Ana menses number. ana menses na ama Ibachai. okay se wo hwe date ya woni ana wo date ben March year no year ben 2020. June wo shia ne June Ibachai me ntina April May June that be April 20 2020. April obana nyemfe say Ibachai oko 3 years. okay April 2020 Akoma FM. check bi mami o April 2020 ana ne kwatena he Ibachai. ana hu ne se wonyem bosumi be mu July na menses number. July na menses ama Ibachai. okay ana wo month be mu March 10th March 2020. 10th March 2020 and mon check mame 9 months pepepe okay and now de nti nyinsan no eduru san a ataka che se enye ne dia wo san kofa another boyfriend Ibachai na Akoma FM Akoma nti FM na wo sa de wo de nyinsan no koda be ma foforo Ibachai ogase wanje no. Ntina misuru se nyinse ne bebo meso. Ntina ma me yesa. there be tobo na yi asem no makoma me wo so de nti na wo de nyinsan no koda be ma foforo Ibachai na ogase wanje no. why cast one you Atani body gase wanje no. Na misu mi suru se nyinse ne bebo meso. Ntina me beska me de be kwa koyiye ko. Ntina me ko fa sa boy. and akofa utama woni ata date no na wa wo phonim oni na twempra no No munim na mkwate ne won na me ni jai. na omunim Omu yen na mkwate ne won. Akoma FM Nje ya omde omema police for achi. Nti ohu ote sa na oni mi jai. okay enti atani wu jai ansa na wo behunu sa wonyem ana atama wo papa mkote ne won no na wabɔ na mane yesa wonyem Ibachai dabi. emu de hene Ibachai na me kan chilen. na onim Ibachai. juni ni jai ya chi ansa na Mi hu se na me nyem. woni ni jai ya di se ansa hunu sa wonyem akɔbɔ na mane June na me ni jai nti July no. Ana amba na nti na madam fu bi o. Na me ga se ni madam fu no ko pa na chew na. Yensa nti na bi na sa na ma unya kwan aka achire. Nti den tam na oba betu kwan. Akoma FM Yes, ya guest mu fu nti. Okoye no. Ade chi na me friend se me ka asema achire. Nti na ye o school na me se ye pon school me ka achire. Nti ye pon school na maame mu mo kwa asole. Na me ko fa me maame phone. Na me de ye ko na me nua no so ba na me ka tem. Nti ma nti me anga achire. Nti madam for no ti se me ka achire obi no no e ko ka achire no. Yatan. enya sa ata woni ne mpratwe na nurubo so nyensa June April okay April na oshia no April May June na oni ni jaye na hunu sa wonyim July okay Akoma FM e hono de enhyehyɛ no ye pepepe enti ma ye hwɛ
Wunya bosome say ansa akofa another boyfriend. Na bi na me go 2 months. Sa boy ne friend say. Kwabna Jemfi. Nti Kwabna Jemfi wo born na mane yesa Kwabna menyam. Iwa choda. Onu kra obisa me say wati se menyam na mga se menyam. Onu so free krom ho a. Iwa chai. Ayi kunsu. Kunsu dotie. Dotie mu na boys ni nyina wo. Iwa chai. Eye kuro kase ana. Iwa cho. Won she danso sa. Won she danso. Okay. Nti woni sa boy ne so date months dodo saying. Iwa cho first day na me ko ne demon. Ami ma mi hu ye. Akoma FM. Ko me nkasa na hu bi. Me ba cho ye wiata. E say ata so wanyinyin say no. Enti no onko yi mu ntu ope boy fofora. Obeboa no a obeyinyin say na gudi amana na say wode nyin say ne be hye no. Enti say ye wie ata. Ye ba second boy no because they say wono no ode nyinsa na ba ba hye no ye beba ne past a young ye present kakra say hono na say e hyemu papa 3 years Majim no be 3 years. O say Majim no be 3 years. Next year March Akoma FM. Ataba no na ye kan ataba no ataba no next year no benya 3 years. O my say. Bacha wa ku ne mu yetu. Enti ataba na ye pani ana say. O na ye pani. Ena enti atam sensem we nyina achi no o san kofa another boy ne na wo so achi. Bacha. Yay! Julie ata meji minyi duabo ye nani nwie Akoma FM. Ya wo yade awuo usan kofa another boy. Julie mam kasa na minti sister me ya. Like seriously? Bacha. Ekomu na de o. Bacha. Empenifo me sremu awia yi. Was it asem wo apani ke so apani body akra ko asem no ya na ho na nka ne sa why mo na nka ne sa no sister wo tokuro nim na ye wo de ekom na de wo wa wo fo hwe wo yie me pacho de mi bisa wo yie Akoma FM. emu de hene Bacha papa de mi ko ni gromon. Na me ni sister amnet. Nti mi ma me no ya okọ kwan so. Nti okọ sana no diska na ma mi sister m. Nti eji se aduane nkwa no ma mi siska se me e ombe no ma di bi. E o ma mi siska se bi a me nji fa nkoto ba mpese na sese. Nti na boy bi ti fio no ka se o ka che mi sister ne se an obehwe me. Ono odi matu adwuma. Nti mi sister no an ka anchile me. Nti boy na na ka chile me no se mi di go tu mi sister man nti boy ne se obehwe me ni me ba. Nti ana Mr. am so ga say an boy ni do ye nti o ka so o se obehwe me de anya me nti Akoma FM. nti mini boy ni tina onum na mini na tina 3 years sana manya ti wona nda so na tie bacha ahun chenti na akofa boy no opampe atukuro bacha da wo yonko ma enam so drinks any nsuo like edi support wo mo ho sister wo mo nya nipa Julie wo mo nya nipa me nipa enti adan na wo be free nti se be ma we no so show na ekom do na ho kire wo na be ma foforo ba na o ka cho se o mebo wa hwe nkoda no enti wo be san sa be ma na tena Akoma FM. ti wo di fie sen 8 years 18 years bacha is there a question na basa na nsem piepie dia wono no maka omo se so na ha no betra ha won tena ha kwasa o se wo kan ya no 1 2 3 pa ya so sole ko ye do mu asu kwansa ti se wo ne sa boy ne netie bacha what da na nchen bacha se wo kwa awade no na wo niema brain na ye ready sa na ka kire me Akoma FM. abawi anko na ni plate bacha da na won to apotoriwa bacha da na won to ta bacha tu ma ho so ha na wo dross no brains ya no ntade ya kakra boy ne so santan ti wo no aduane akosere ne ma ne no aduane ana be ma no abobo ne ho awie ka kire me bacha no oniema o
be ma no wa niema wo dia won sa du na du no ansa so ahode koye ebe Julie 18 years kesi afen wanya 18 titama wo first akura no na Akoma FM menye me na mo 15 me 16 ansa na me wonye mo ye na wo 15 years yeah enti wunya 16 ansa na wo eno no ya ataba no okay eno no ya ataba no wo na kire se ye bon kompo ne ye koyachi ne ye kohwe virgin breaker breaking ne brabani so 40 virgin breaker sister menti a message bisa wo biem virgin breaker breaking ne date ben and age ben 14 years at the age of 14 years now we jina saying JHS1 Akoma FM bachode untumi nwie enafofo na ye wo sa na say wa emu ye wo de like who sorry ababa wa bi obetra ha was girls need sex emehia enu bia na sister nu bia na bachode mo awofo sex form no mo so mo nkoja obabia because ye bowo chem so anemo at the age of 14 years say na wo ka be ma hweye age of 14 years na ka be ma hweye enu ni ye rape Akoma FM o rape bachode enu na wo hia de age of 14 e de say de o ma hu say aho kire nti ataba no won hwe ni nti na be ma foforo be da down say wabeboa watoto pampers ama bibia di ntina ade ko ne ho na at the age of 14 nso de na wo hia bachode mi hia hwe na wo hia hwe bachode na wate kekese oba ne be ma da ntina akoso bi ahwe me bi se wasam kasa na menko me se no wate so oba ne be ma da na wo ko hwe enna no de ewomu ana Akoma FM obi a obointia no my day no obi a oboy obi a boy obi a boyfriend onafofo no obi a boyfriend tina ye fashion obi a wo bi omo nyina so no 14 za no mo chen me omo chen no omo nyina wo boy no ade papa ben na hu se boy na ye e de ama wo mo a wakot boys na koto Trasako Valley dan de ama ma wofo boys no atumi atwa plane ticket di wo ma wofo kwa brochire boys na timi ato asase ewo kunsu ba bi amowo no esidan Akoma FM for mutim like they are living comfortably enunti na won so kofa bi no ana ka de na boy ne de aye ama wo mo a e che say wo nu say boy fa any school boy fa be boa watching school ye enunti wo de kofa won so kodi wo machi ka kire me bachode onye omunya hwe mom ati na omo obi nna ntina mtumi kofa bi omo obi na so kofa bi ni ani so ade hunu bia enti uko school na so wi a ube ye dan like adwuma ben na apese oyo gasi mi we school dia mi sin adwuma ade adwuma Akoma FM ya be kwa kosu ande pam enti school na wabon anana made jana mini made na ni made pa bachai na wini made pa bachai oh okay and then ni na achi onafofo efa boy sa boy na wo fa na the age of 14 ono na we student anana or your mate anana we ye den she no SS1 no SS1 na wo JHS1 wo school na wo for na hwe no na sa akofa no enti no hwe no mo ska bachai no mo ska no ma say kan ni na akira me ba bisa question mo ya no ba Akoma FM na no show otio school fees auto books ma wo kokache wa wofo se de moba no mehwe no mesinesi wa mehwe no anti mumfa mu bibia ngu ho lay down your tools and your money na mehwe no ekosan bachai sa ayasan kache me se mi go school ba na ma 20 cities and 10 cities na me de ko na oji wa no akache wa wofo nso say wanya boy o ma obi enti o mo fa mu sika ne nto ho anana anje ka ho bachai na anje ka ho ti sa boy ne hefa na no de ukoda me ka anyata
na bata so make our first boyfriend 14 years Akoma FM SS1 no so GS eh fa na no do fa no de me kwani dem wa han dan no dan we dem o e wa dem mu school dem o we wa chere dem never no o mu fie o kwa no ma me ni ho we wa chere dem o ko tambe se mo was school man abe frame na me ko we was school man mo school mo sua de no we wa chere na boy na be frɛ na ye dan na me ko oh wo school mo sua de a no abete tempo memu ho no afrɛ na wa pie ku de o kwa Akoma FM na kwada sister mani abrio na woni na kwada we wa chere yo nti sa boy ni nyin do do se na ne yigu ye we wa chere on me ni ko dem na ma me hu ye ana boy ni dwane nti me ni na anti na bi ti woni na antena biem we wa chere nti ono wo free ono no so no edisi ansa wo fa second boyfriend we wa chere eche we wa chere na eche sai boso me niansa ana sai e bro bo sumi mi ena akwafa hwan Akoma FM akwafa gidi ono so ono ne guru nya boso me sai cho bo sumi ba ko ono so boso me ba ko we wa chere den na ne jaye no si okoye ejuma ba ono so no student ana no den we wa chere no nko school no nko school we wa chere no ono so boso me ba ko ena ne sign contract ne wie ye ena Asa sa okoye ejuma nti okwa ba nti okoye ansa na ata ne bese mi pe o na chese ono kra na won hyeda ne nyae we wa chere na woni gidi nyae we wa chere nti okoye boso me ba ko ena ata no enso be bo sumi mi ensa ansa na ata ne bese mi pe ena ne gidi ne Akoma FM ena akwa ata no so we wa chere okay all right enti na ya keka ba enti ye nkomo twetwe no na ya duru ba bia wodi nyinsan no ekokoma bondi kwabena jamfi na kwabena jamfi nim so onyem ba cho bisa me se wati se menyim ana mi se menyim sa no bisa me okay twaso ma kan no klan kire na me ne ko dai nti mi ma me mu hu na ma me mu pe no mu hu me ana obi ga nse me ne boy na fa omo hono Akoma FM na obi sa me se me ko na me se me ko me na namo ndia ma nko ba bi nti mi black be kan na me di mi black tem se ma nko ba bi na nti na me black me abum ti efilo na ma me ko boy no se ado be hu se oni mi gina wono fa ne ho nchen nti efilo boy na enka sa mo bi na me peme enti na wo bota ye nti a wo ne boy ne koda ye na ene sen wa chona mi se bia wa hu se menyima na bi o ma miska na mi bia ka me de no na makota adu dabi wonim sa wonyem enti wusi de kwa ka se oba usika na Akoma FM wa choma minga se me ga chile se bia one me tina se o ma miska se bia menje nkota aduane ase menje nkota adia na ngam dia kwa ni 50 cedis no na ngam dia kota adu na wo dia kota adu dabi wonyi ni senka wo pe be ma no ye hot to the stand say atanye enti wo pe be ma foforo di nyinsen no akwa akwahye no ba cho davi ka no kre ba cho davi yensusa ka wo di nyinsen no kwahye jamfi ba cho davi na okay enti woni ne tra ye no so wa ma wo sika bi asefa kota adua Akoma so FM 50 cedis na wakora no so ya kota adua yi nyinsen no ba cho first day na me ko ni dem hon amma me mu hu ye na Oma omkote no one. Oh, na just would also would treat nyakra o. First day no won jamfi no kwhye dem a ono koda ye no. E na ma me hu se wakwhye ho. E no mbe pam wo. Ba chai. E na won na antena bie mu. Enti no wo fa la wantuaka. Juliet wo de benisiesia Akoma FM akonya wezu no hunu me say enti jamfi ni fa wo fala wa muska Ba chai. Ebe Julie
woni jemfi no kokoda ye no edi san ansa na ata san ba abetie ata betie se woni jemfi ko out Iba choti enti obisa me anka no klanchire. Oti se omusi me mpena ne jemfi no. Ti obisa me di manka me sina me nya me hwe. Yes. Omubisa me Akoma FM. Me mpena ne kwabna jemfi no. Ana me se enya me mpena no. Eno aka say yedan. Obisa me no manka. Eno aka say yedan. Ye pa ba bi aduabo no wo no. Ka se mi mbodua. Se onye one na nyim mi na. Na me de be shena na mboy. No se menyim me ye no. Me mfa ba ma fofla me mbodua. Na no so mi sa. Enti wo bodua no se wafa ba ma foforo. Ana wo bodua no se wo fa ba ma foforo. Se ebi se menyim me ye no. Me ngofa ba ma foforo da. Me ngofa ba ma ne me ndangu so a eduan nya. Akoma FM. Me say edua wo bod o se bodua no se wakofa ba ma foforo amebo a. Me ba cha. Ama ne ne wada gunyinsa ne so a. Me ba cha. Okay. Enti wo boy se wakofa ba ma na wo fa ba ma. Me boy se me ngofa ba ma. Me wa na wonim se wo ne ba ma foforo ada. Me ba cha. Sister, eni da ho duabo. Wonim se na wo ne ba ma foforo ada. Enti nsuo ba na ade boy no. Sei na wo boy no, na na ye bi tie. Che se de wusi boy se bi nsuo asumesi. Nsuo wo ya ho ahwan, nsuo wo ahwan. Se menyimu me sa ne ba ma foforo ada. Nsuo mu nko. Akoma FM. Me ga se efi se menyim ye se me mfa ba ma foforo nkan ho a. Anto ankume. Se wafa bem Sana me born. So If you say me and say me fa be ma foforo enka ho a. Ebia ensuo ni nku. Me wa won so wafa. Sister. Wafa. Sa atakura se bodua se nyinsa ne ye ne dia. Ena nya ne dia no dia se wonim se wo so ono ane dia meboa. Me ba cha. Ti eno dia yenyin to nchen. But wonim se be ma foforo afawo. Egu ata ne nyinsa so sister. Akokoduro bone bra wo ya boss edua no. Julie Achona mi so se nyinse na be bo mi so. se wo ne na anyem ne wa cheche ma chensa me ne wonyem ye no wo ka sa wonye me so ma wofo hu na bibi sei tinka me ne obi kwada ne magisika kakra so me susu amato ho na me dia kwasai no panyi se ne dia ta wotwu mu ne betere kwaye pa wo dia na o ana wonim se dua nkum nipa ka che me na wonim se dua no eye asam keke bi wo mo ka ekobat enkum nipa na bome Akoma FM. Na vi se ya agro. Na me kan ya. No fi se den. Na vi se me kan di agro. Aha ya Akoma 87.9 FM wo feel se wo ka di agro. Wo feel se wo ka di agro nti ade a be ma ne wada gu so. Wonya kokoduro so abodua ti wo ba na yemo hyehyɛ wo. Julie wo na wo yemo hyehyɛ wo. Ba jana vi se nya mintim de ma fa nya ase. What say dua kum obi da e wo mukuro mo ho ana kuro fufuro so da. Me ba cha. What da? Me ba cha. Enti die enti na wo feel se wo de na enya wo. Wo ne be ma na. Sem ne be ma da. Enti die enti na wo susu se wo de ne de enya wo. Enyaw na boye wo bodua no kwaka kire wa wo fo se atahyew am wa bodua Ba cha da. brebe no mo hunu se wa bodua ebenya wo ankasa brebe no wo fo hu ye Ba cha me ka cha ombusu mi miensa klamba. obo mama ne ebosu mi ensa mai Ba cha. Ayo Dr. Gbedema Herbal Center akache na medemo ekro Dr. Gbedema ye ne de Gbedema garlic mixture no aba preka se aye lime ene natural herbs ene de aye garlic etwetwem eno nti se sade dɔso ne padua ne mu a etwe wafu na aye kepu sade nti ebetwe stroke ena aye wa na se wo mpese stroke kra be ye wa edre wo so tanom aye Gbedema garlic mixture big man capsules ne Gbedema co capsules ne de ayadia eboa yie papa na chese wotumi anunum bi be ma wobo adabridwo na adobinada no Gbedema co capsules ne de yamtim na faces yade wo so wo de no no na goddess powder
ɛne ne capsules no nso asthma etu aseɛ gbadama ladies capsules ne deɛ ɔbaa wopɛ siesie wakoso kuma mu na bibia yɛ kama bɔmɔden a sɛ wobɛno nom bie ɛkra hello sɛ ba sɛ me ba ka ne akwa no enyim ana ta se enye wɔnoa nti ɔka sɛ enye wɔnoa no na mfa tei enipa nyɛ kanka deɛ na wonim bi akwa no ɔba bɛyɛ wɔ wiase enti ne deɛ me sɛ di akwa nso mama da nti ase enti sɛ papa no de kɔ yɛha nso wɔ ahafa no south mankan so enti wɔde kɔ mankan so no na yikun nso madam for me saa kora no ɛbɛpɛ nua enti ne te sɛ ɔno na bɛli gidi ataato mu ɛna ɔma a obi bɛbi saeɛ ɛyɛ kyerɛkyerɛ mu kyerɛ no wɔ so waate sɛdeɛ ne fili madam for yi tie deɛ ne ma yɛnte akwaa no nkyini na akwaa no ɔkɔ sukuu na ɔma ɔdanseɛ sɛ ataa ɛne akwaa no m'anim enti ɔbɛkaeɛ no nso ne no de madi koraa aka sɛ sɛ ata no koraa sɛ ɔnyi a mɛgye yi sɛn no ɛkyɛ sɛ meyɛ ɔba atan ɛna megye saa nyinsɛn no sɛ megye nyinsɛn no mene bibiɛ nanso deɛ wɔsɛ meyɛ fa ho biaa meyɛ sɛ dɔkta a mema ne kɔ skandi a menska ma no kɔtwa ɛyɛ ho biribiaa ɛda a awɔ ka akoraa no na wɔasi bi koraa mene bi nti mekɔ madamfo bi hɔ ɛkɔbɔ ɔbɛsia 2 million ana mde kɔɔyɛ nyankopɔn nso boa a ɛtwa abɔkɔɔ ma akɔ ana wɔyi ɛma deɛ wɔ sɛ meyɛ biaa ɛwɔ hɔ a sɛ bayerɛ koraa na mɛtu a na mde asoa na mmebi a sika ka ho kakra aka ho na mde akɔma akoraa no ɔwɔ hɔ a mubusa na ɔbɛka ebi isi bi sa kwa ne kwate na ya dre me ni bi ata no so ni bi enti me fa ho e kwa madam fu bi wa saa e kwa bi fa fa na taazi eye toska na me kan e ma me de kwa ko twa kwa ne kwate enti je na me wadi awasa me dem kwa ne die me de sha kwa ne saa enti antena kwa no ọmame ẹna wà pàfà ní dín kọ́ ọmukrom dín ní díẹ̀ nínú ẹ̀họ́ ní dín ní. Enti nínú yẹn ní sẹ́ yẹ sí akọ̀ ànúkọ́ àfà ányìm. Enti náà mi sì ṣe bí kọ́ àmì ìbá nínú ẹna ọmọ sí dẹ̀ẹ̀bi ẹ̀yẹ mìbá ní sàá kọ̀lá nù ẹna mi sì ẹ̀yẹ. Enti bẹ́ẹ̀ sẹ́ mùsùlùmí yẹn nsàntẹ̀ mi ẹna mìbá tafẹ́ mi sẹ́ mama onsuwa Akoma FM sei akwa Julius ma ka kire mi ni e di asam e na wo fa o na sei akwa no enya wo ba no na oda hɔ a na bibi e be chi no na ko bo papa na o ma me amane a asem o ma me e na papa kan sɛ ɔmo yɛ asɔlefo ntu ɔmo nkɔ abosomo ntu ɔmo na aye na adie de ko be fa so bia woni akabe yi fa de na fi he bia on be yesri ho ento mo do mo fa ho anam to sa Akoma FM ma me ne ntimi eni papa ne ntimi ehunu kwan a ma meka na atamu mi eni na ntimi ngwan ko ye de na mfiri he mo ka so mo de omo ye asofo de me se me de no so mbosom ento fa na tia me so mi tell bi akọ ana ata onibi ni na me sha akola no lese obatima kasa bia mi kwa sem bia aka enti na wana mi de mi se bia omo cha so ana be tisa na wana akwa ne ba na o se mama bini no oba na o se mama o ka se ma chere me ni nhu so oka ana o de do on kan jira me ana o se kama asame ba sa na enya ata
na medicine mami sa and so the say dia ma me ka ho biem tell me o se me pese wuti woni biem o wa ha wo se bra ni sa no sa no sa na nyaka na e ba sa no wo di hu e bo dia ana mo se gili o gili pa ni ko ma yen te boni enti se wo ka se enye ata na se wo dia sha ata dia me ka me boy no koko penipa enje to papa no me tia me ka ansana me ma ata kwan na ba bia wo ba yi wa je se wo beko akwa da no wudie bia wa ko da se papa no ma me se o mu kwa busu fi am se mo kwa busu fi enti awo ha on na mo ha ti ba me da me ni nya ka na mo ma me su ni asam no opa ni asam enti ni asam me kan se aka ma bo de wo ntwa me ka me mpre ana me manta afọ no so no enkwa ya de me kwa me am tue me ya de ma ne ha o mu a itiri kwada man kan so me kwada ma kwada wo be mpre nsia na me nya o mu fi enti saudi ade se o mu na se nya o mu o me ya ko eti me kan ya so da hono hello ya mi tie aha yanko to aso enti atani ba ha se no na mka se wo ya ne dare ani wo se mama se afrei ni ma ni bibia da wo na sha akwai se mi sa o yesa me ku ya kwa ne ko ni akwa ne ko yesa ayi bibi eyemia na mi ya ne dare wo na sha akwai no I'm so semi ka body. This one can scan the wo. And sana na tia ma takwa e bi etire akoda ne dia na we bi etire akoda ne dia no. That's my down. Yo, ya me da se papa atifu amutie ne mu amohwe ye ne ata ema me na edi enkomo sabre. Owusuwa, efe no owusuwa. Yo, ata ma me efe no owusuwa. Kontana se e wona awom wa. We were kunsu do tiem me say baby ya me kase pa nie na yamra de aka ne so Juliet katra was say atasha ne mani bodua se onu ata ne nyinsai no se ba ma foforo ne na da gusu a omodua se ba ma ne da gusu a omodua anase nyinsan ni nya onu ata ne dia ena Julie ade ko she no ehudua ba no oboy ni adia no sam no na mi ho me to no ko ma se u be ti ko ma se amania me to mi to kontompo na mi ho omobodo na mi ho ko pe se adle cha kwa na ono aba e debo mama ne we see okane say because ahano wo ba ahano ne waka kire ne say nyinsa ne de eyata dia na momo no ataka sa onye no na osuro enti wo yese woni bema bia ye fa ni jamfi ebeda na sa jamfi ne mani sika se bia onye nkoto aduane ni a wakura 50 cedis bi no de sika na so 50 cedis ne so akoto aduanom na wode ayiegu enti atenyin sai no na one jamfi kodagu so ba se se asa wo so obeka kire wo se nyinsa ne kura nya atade na ode ma no se no no agiet no ya no asam na kwaye yelu so enti se o kan se anya atade no a oba se be kan sa asam no akwa no fa ne ma mma sebi o fa ne ma me fia ebi enti Julie kacho sa akoda nyinsa ne nya atade ai Julie ma se me kacho sa asam na ye kan duaba wom ansa ye beda ne no no kura bi anya adwuma obam ye nante agu obewu nye kan kira obewu because wo so what say duaba okum ni pada we nye different from wo mo duaba na kum wo mo no ukwa kire ma owusu asen ba cho me koen na me ka kire nse ma me ni adate ebu odua nti misire o ma
atambla ne enda ni dua no kacha se die ntia mo bo dua no na me pese mi ndi ma nkasa ni ba tewi akula o be kan kule tewi akula ga se Julia asem na se o kan mkula ma nkasa Akoma na mi FM. to na mi zu ndi tewi an kula bisa ma nka asem kuro no wan kan cha atama me owusu wa se akoda no ye ne bata dia mi wa cho ma nkasa ma me wo se ọbụa ano na ama asama dendenden no sɛ otumi ka mekwa ya wo mu a enka me fra atama ne bank ya ni sɛ edu ani mo asa no enti no kwa wo mbia onka na ye duma ya sika no na ontua me ka wasi ntro na atwa gunu so wasi woni mbaabi a wagina ka kire wo sɛ nyinsa ni nya atadia na akoda no enya atadia ena mabɔ ne ho ka me kwa na mka asem a me ni atatini eduabo ba intimi siloma atambla ne endane ana wasi intimi nimsa ai yakula ne nya ataba na mdibeshen nti waka se nyina manga sa ono beka no kula ase me ka se eduabo manga sa ko mse me clan se ma mi ko fi na me koy intimi man o mi ka se eduabo nti o mesile no mbla o ma atambla ne endane me ka se manga se be ma me na ne ka sai manga se be nkom se mko ma me na ne ka se o ka di asem waka se ono de o mi ma ni papa ama de nya de a obe ma ta ba me da ni dua no no se mi ma ni papa ama de ono mi yale ndo be miem ni nka menya wu na 10 pesos kla ka mkula mewu nti mi sisi ni sika fa na e wo 10 pesos na be kam because sika no de ama akula no se 10 pesos kla ka ma mewu esi den no sika na wo de ama akura se 10 pesos ka ba because woni mi se obo ne na hoka adan wo papa eno maame no obusuafo di soldiers ko ne so me ba cho de wo mu di police for ko ne so me ba cho de wo mu tu aban bo for ko ne so sa chenchina che won hwa akora no me ba cho de ono plan no me ba no ma se me ba no ma maniska me ba me say di enti na ne kakra wa wo benya no de hwa akora because wonim say ne ba taba enti ne nana no wo hwe no na so wo hwe ne nana ba dia di na ko di tampeso di ji ne sika asem na ataka chile no oka nse minima asem oka chile maame no nti maame ne ka se ai ene ye mincha akula ni mienu na me fa ne de ma no ne san so me fa ni sika e ka abon bia me fa na de ma yesa se me ma fa na de ma ne dia mewu ene nka menya wu sana maame ne ka chile ene say because we work at maame say o wo ba tanyin say ena me de awo ene wo hwe ne nti no edi asam ko na atakọ ka kire no a wose wo gi ni sika ene di so na won so confirm kire no a wose wo gi ni sika minima me ka kire nse duabo no nti o ma atambla ne ndan ne ma ka se biem na mi so lu ko fi mu kire duabo no mu kire no me ba cho da bi yetiri won kire duabo no mu an kire no nem nim se ne bana ka kire no aba se me ka kire ne ban so mi se no minti mi kan kire ma minti on kan kire ma me ade na wuntumi kan kire ma me se mini be ma ho fla ko da kan na ni duabo no de wako ukọ ka kire ma me se atamu abodua ukọ bo ma me na mane se atamu abodua na me mitiwe se wo bana be ka kire me se ma obata mama bodua the first say ya me bisa wo ne se edua ban na wo boy na me bisa na so anyi anu a na wo pese me mfa mi sika me enko da ne dua untumi nchire duabo no mu nchire me a me si de di wachi ko da ne inde manchile ene say wakoma edupa o wakoma den biko bie ni wa na koma nya de ade wonim se wawo wo begina nanamu no abo ho dua mo wusu abra ata ene wo bai ene ababa wei etwempra no wo huni ni patro mehu na Fatima nyinsa ne ba ye na amu ye kam bu mo kama ka so mo de ko ho kra ho amu de ne ko enti ni kra dan fo no na so am tene ma sa ne ma ne nko so na oni ni ku kwa ye nwie enti o ma kwa ne nko on tene entu enti ye nza akula ni to ka ye na mo sunu ya ntia se wan sa ni bi ko fo sa ne se ne bia we bia no a se ena musulmiya ne kitinga wa ha enti obi da be bana se ko ndi fisi ni nya no ma chi na mo sa pa Akoma no ta che se e ya za ho sempa ne ko so ma ku tuba ire na bibi ama no so bitu aka no kure mu na Maa FM ne ko sinsu ne se ne ko to bodi a se nya no na bibi bi ga ka da no ja pa Akoma no
Ni na ti kwa semenya o ma ni mo papa fe. Akwa no wu ye wo se twa ne particular no. O be gina me so na mu di. Ma wo so gina so na me kakra bi. Ya friend na ye bi ni ani ni duabɔ no komo ne ye hwa de nti gina so na tie bi. Na me wa yo nana ye bi ni ani no edi nkomo yi nana ye bi asem bi abamini so ye busy kakra nti we de ye monitiawa eni se ababa wa bi akogina wa bodua wonim se wayo wase be ma no se wonyin nsa ye no se woni be ma foforo bi adagusu a woni be ma foforo bi enna nyin nsa ne so a omoni hodua ena ono so abodua no se woni be ma foforo bi na mi ho no one be ma bi ada ade aguso edue nya 3 years afei na eyi ne ho eduabo no eya eche sa na ada ne ho adi na ga no e for so we play bia ko de bi tini e se 15 20 it be happen e tie me some of the media ayo bia de ko de ma de ya 15 years for me a bit me 15 years. You are too. Oh, many as so no. Well, me your business. Now, when you said the man, what an achieve. If you think a big man, I will be I'm not so many years or an appointed fan. What's Sam? If you remember, you could be a new of your son and nominal. I'm not saying 17 years. You couldn't tell us me, but no, I open over now. I did a good thing, so too. Akoma FM. If you say, no, Diana, not I can't remember it. You have the Diana, not to deny Diana, and then you do not papa. Maybe you say, come on, and look at panic shell. Not in the bonnet said, they will come out of Diana, say, Anasta. Come on, say, the song of panic shell, no one fetch up out of Diana. And you know, I'm a Diana, I know it. Okay, na me ready. Say ye boldua na wo boldua na enyawa edie na de di man wo say asedua me boy ye na enya me no so be na di nkan da die so wo be hudua afa dia na ba na na ni pe ni wo say ade na na fa ya na fa dia enche na go no e tell you enche me enche me say when I wake up and no so we should do this anything I say you know na when ya e dey talk am about 2 years na after na na two na dia ensure I point tempa no e dey na o clients e dey dia nine 30 days na nyam e ti am na e bi go ni ten dia na so no tell her ni ya go dia wo ti no e no so bi ho a dey dia nine na start e kale ni na after e no dia ni bi egu Nana medasino ma yensha de ba akopa san meja o wo brainti ababa ya woti manimu nsensam na do so pa one akwakwa se nyinsan kra no asanye be manu anka sampodia wo bisa no a wase yo be manu de ne mom oma non wo bi fufro na ni dagu so nana se enukure bi wo ho a wanka yabasi yabedani dua no a ebeye ya na na no Akoma na ti ni o no kwale fo edi ko o fa yi tane na de ba se wi e no plan so bi fa fa no eti no 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 de eri ni na e na ba no e na de no no so ya ba ni o de ni de no se ni de bi su ri se e ni se be na ba ko tane ala fa no na so ni e bi ko fa no ka ro de na ni no me me no se be sa fa ni kama papa yi se na de be se ka be ma no e na ni ti so bi fa fa ni bi su de ha ani e ho no so e ba kira ama na hu na 90 se de ye yase be ye be kodwa to aba ma no ho akopa na che wan san ye be be kwa ya ba ase be ma no se me dia ana na hu ya se be ko no ma se cha ta da ni dia e se be ma no se na ye titi si kama na e bi ko da na e bi dia ana no ko ma che Bema ne de no wanyi ntumu sanyi san kwa ye ne de nti no de ofi ne ma bema ne maame ene oseme ye ba ata ya nya bia me ba kofa ba enti mehwe ne nti bema ne maame mom ena na hwe aba ye bema maame mom dia
Maybe you be a one country and say that. No more than a banana, and the time just so no one in the beer. So could be other than a beer. And I'm sure the beer, and I'm sure you know who's also the banner. Akoma FM. Really, sir. I don't know the and what I did the Syria and what I can again. So they are not to pay for it. Oh, ti say no ya bi de adua no ya na homa so so doso se ba ma no kwa du se nya ne dia no no so e fa ya no wati ni wadi bia gu so e che obetwene ho a wono so kwa du yeah if you so na ba no so jani so mi na yi yo na me ya bi me da se we de ba ma me gina ahoma no enti mi ni so ba tiri na na ma me di na kwa yi adwuma yo me da se pa na ya bi na ye ne no ekodi nkomo no na sa wo hwe se de na ya bi age bre no wo chirechire duabo mu a wonim se na che se wa bere ye pa enu nti eye duabo eye huhum wo wade blood covenant ena nei obi no waye na mogyae wodo na sa ama ehunahuna mo anapokra se obi age usika do so puo wode cheopa na baji yawieye won force kama wo oseda na ye bi wa gona samai osebra se de etie bia no obedan wo kabro nya dia ma na botom wa yede na obetumi afaka wa fijase anapokra se dum fe na ye bi sesi a ewo 0243 134535 0243 134535 ya audio for WhatsApp no ewo 0557 667510 0557 667510 na eni ni nkomo mami osu a yes madam no Saturday na ya bi ka ya no mutini na no wasisa tansu ni mu say yin say no enye ne dia no no so ne ababa wa we kodagu so ena wieye obeka se wonye enye ne dia efi Juliet so a ata is next we dey dia minimum dia eyeye yo enti ba ye no enti na me so gi fa yin say omo for say eyire no I don't know for my council. And I'm a summer say your new, send your new, or some no sharp plan. And to get out of it, be a me. And you can butter when you're saying, Akoma FM. 23 years. 23 years. 23. Or open my power. Oh, sir, I cried on my bone, 17 minutes. Wone mami ensa na awo wone mami ensa na awo so otoso nan wone mami ensa na awo wudi so opemema ma bi so asem wone mami ensa na awo wuri oba na aba ma asa no oha agede pa ani ti oba enka asem enka ha kitua bi atana nka sanka wogina ho no obeti afa kwosua adani dua ama akwa na no si na akwa na so odin ewo ma no konti ana ma adele bru ho omu mama no batino mama ne mema fam kura na me ehunu se omu mama nom because esu no enye mo gwa aka wonye ye no ntaka ansa na mama akakwa no makoda ne dia ma nso adwobra o sabre yi de eya akeka ne atete mo husu a ebia na akoda ne nso ye atadea ni nyina ejina abotre eni hwehwemu so ena ebema no kra na dadie se hwehwemu ba ne yehunu se akra na nya atadea ena juli epiri na koma amo ka yenim ne eba ya no enti adwobra o mame se ne ebe ya piesie die ye nyina ya nkwapen piesie die ene ba akufo ba nanso na wo se o ka no kre no kwasem eni ye ka no se sei unso no so nyintumu o se o ka kire wo se akoda ne nya atadea waso oba ye no wankasa ya bonu a wanyintumu enti sasem we kra no konko ho ye hunu se enokra bi wom anase nokra nim enti de beka ne se no wusu ai wo ye batan mu akoma mrafom na fe ye hwehwem nkosi ase ne ye hunu kwa ne ye nyina befa so obo wa asem we mu Akoma FM mama ni ha na me ni ha na sama
ọbapa na maame ka ya no ana eja mabufu sese oba ne to da so a eteta entam to nkone nti asamre ba ya no emi kwa so otimi ka kire ya kwa ne se wo de wo nkwa abusumfie wo nkwa abusumfie ne de kwa a wo die bi na so obusu eni bi ebeti na ebusumni ana beti na penipa ama na kwa ana wo nkwa bi na wo timi ka wo nkwa abusumfie se me de me abusumfie na mtie ebi ma metie ebi ansa wo kasa kure wo mu ade yo ebia wa hye na wofuo bufuo ama kyese ebufuo nsekuru bia wotumi wo ban obabi aso odin tumi ka asem bia kyese eni se wo ka obetimi hye wa horo ba ama eto da wa hwa obi kwet mi ka wo minya ka me poison waku pa so ti enso na omini se wo be poison ne ba naku no ebi wo na ebufuo ni asem hye mu ebufuo ntimo wusu a adwebra wo why etu enkoto ba bi etwere na fe yenya obata yenyina yentena se na yesiesi asem na so ndwemra okay nyame ensha opa se watemase esa nti me yeda senso se ye frata ne yenya no na waji ye so acheche nse mu se ye pepepa ye be sign wedding komo na afa ye hunu hihye ye wo ho Mishraw yeda se ababa wa Juliet ya wo hai sane boy yo se kodi be show se ho ahwan yato ene ene ne di nkomo na tamame owusu a ene ene no edi enkomo sesia no sedi asem ne tie bia no etiefu ebedomu asu papa na fe ya didi ebesi nyina so abramo ye beto aso ye nya fancy ha tweme na mentwa me ho tia wamra mido na den na wote ho a woye stay for sa no ono ma jona me ko school na mi jina JHS1 ana boy bi efe no ata dudu na ni efe e for the J dudu ani mse efe na ta o mi entafo nti o de pay asem too many mami ka asem mpen nti edidi mu ana o meti asem man nti na mne no menene tena 3 months ti 3 months na mini ni jai na mini mse menyim nti mi mu se menyim no Akoma FM se menyim me ka se menyim no oga mse enye ono a na odi tu kwan koi nti okoye no na emene me now for class na me ka che madam fu baako na atano so na girl fu floor ho no nti na girl no na dam for class ho nti oti se me ka se menyim no na mu fle boy no na madam fu ne ye no oti se me na mo ne girl boy ni di nkomo ende minima se mo kan na boy ne girl no hu mi na odidi matam se an nti na maji mi we in garden na mzi me dem no se ai one benis akwa ye ko ayi omo tseme ene boy na di nkomo nti boy na se nyima mi nko yungu na nyo ne me na nyim na msi yo nti enumre na mfle boy no na me friend na mzanza na wotse me friend na wase ai enra ngwa sise me na afle me akachile me na mzi o me fle na mikula minifu me fle wa me ma me fu na mwe fle wose ne wonyim de ne nyame na me ne wonyim kono ko pe ukunu na nyame na me ne wonyim ti obi a me ne wagya na ede na o sa Akoma FM nti na me nyim so na mi suro nti minka nti na manka anchiro no wose enyo ne me na nyim nti me nyim dia me nko yungu nti mi ma me mpost Canada o ana me ko fine na 50 cities na me pe bia ka na me say drone ne 80 cities na me nso me nya ba bia me nya bia ka ho na me say ne me ko fa boy di o ma me bi ka ho a na makwa ko yegu nti Thursday na me ne boy ne call dem na me ma me hu ye o mu hu ye na mkwati boy ne woni me ma me do no mu nim se menyim nti ma me se menyim na o de ko to boy ne ma Akoma FM na boy ne de o se on de still na o se nyo ne me nenyim nti o ma me no boy ne de wanje antu nti de me ma me mo fie na o ma me ne o ma me suma papa fo bi no mba efio me ga chile ma se ye nyina eti kuro ba ko so nti obi antimi ni yonko boni nti ni se ne de o ma so won be hwemi nti etole bia m kwa 10 cd 20 cd no mdia mo no na ya hwa na de ma wo no boy ne ma me boy na onyim me no ata me ba chai godin ata nti me wo ye no
na boy no Akoma FM dan menya serve ma na Christmas time sia na ma me ko nhia mu ma na menyim di ma anko nti na boy bia obreaking e fe no chu na me madam fu bi di nkomo na o si juli o ma me ma anko nhia boy bi breaking obreaking Akoma na so obreaking odi den ta na me fa be mada na me fa be nti obreaking di empese obreaking obreaking me virgin obreaking virgin oh okay virgin breaker bi anko enti na me madam fu ni di nkomo na oga say juli nti wa anko nhia mu no ne on ho ne beda tina boy ni na me ne mini ju ju me ba be abeda me nten boy ni so ba na woni nsem nti oba won nsem nyen ohumi ana ohuru me nti mi na me ni di agro nti boy ana boy ni se hwe ana nka je oba ba chiwo de nko benya ba chiwo me wa ko flat ama na beda won nten na mzi mi siro ata wani me nka senti enka na asem nchire me nti enwumre na mada na mzi so bi bo me puno na me bie ya na ya ata no o si me mayen ko omo hono ne de enwo no ka asem nchire me atade awanyem wo no bi ba chan na mzu na minim asem kro na me di na chi na me ma me so ato torch no si torch o de enwo me fa Akoma FM ne de enwo sumo na me fa ma me torch nti me kwaye na akunye so no ka asem maintenance na onzu na misuro no oyi ni nsa na ode bebo nti na misuro no nti na wase maintenance na mbese maintenance no se onse misuro no maintenance na maintenance no oje to achi no odi hwemani nsa o se ayo ne hwan na nyim nti o kan manfi no atanu biem iba chan o kan manfi no ono wa na nyim manfi no no a solid to achi na behwemani na mzi ubuzi obi asem na ode to achi atu nani ne manka mambie manu pa wie no ahwehwim Akoma FM so bomia se ai mini hwan nanyim na mzi mi on de mini nanyim mi ntwantoro se enye mini nanyim no se enye mimbo dua se enye mini nanyim nti okofa kusuaba nti obu mi no to chi ne bo mi ana to chi ni nyina bubui nti opie ko bae no o se okofa kusuaba bae o enye kusua ni bi no ono so no onu wi kakra nti o so ni wi na no se ai obenum na se wi e ba chai o boyfriend ata wona nanyem onu wi e ba chai wini so onu wi e ba chai na ba se o party ase wini so onu wi wo krom ho Akoma FM me obesi mpende na mi bebe na hu so onu wi den ta ma mi ne to na mi ke ma mu so ne na mfo ya ka sama ni nti oi wasi wonum na se me man ka no kura ene ne obekumi anto demo nti obomi anu so man kasa na osi an obobo se me mpinafo mi ma me so ma me se me nkoton na ma na me ko me mpinafo ni ma teachers fo nyina ne me koda na mzi me ma teachers fo bia ne me koda nti ne che de ona na ata ne ba ho no oba no bizan sa de nti na mi su no se Akoma FM na abo me na na ata ne se an o ma kwa konfo honom se enye me ne ni nwa na nyem nti se me ma nka no kula mi ma me be obeku mi ma me agum papa no de me ma yento so nti o yes an na mi zumi suro na mi ga se o ma mi kofi nti ona wo ma ti kwa na mi kofi nti mi kofi no edibe mant no sa no otu kwan nti edibe mant no sa flame ofunso no se ai boy bi anam ne to flex a boy no mo ye conference call no bi sa boy ne se ai oni na nyim mi no jam Akoma FM nam se mi de nyo ni mi na nyim ai mi nsula mi bodua se nya mi ni na nyim nam se mi ga mi bodua se mi ni na nyim nya mi ni na nyim a anto anku no se ai Dr. Grofana ba say e ba be di komo ne mom mo ma mi sa baba one last question na Dr. Grofana ntie bi woni atabo se woni ataba no onya san ansa na be ma foforo be ka che o se obehwaw ya wo san ne kwadae 4 months 1 month 4 months abosume 9 no wafri mojam minimum bibisa say na wafi like wafi because wo bleed for some time tin wafi na wafi Akoma woni FM ataba yi a manson da so no duabo da so no bosume 9 pe
enenya ya sa ne be ma foforo another be ma ese kwa akoda wa bread ya boda ho aye na ne ye hwene ba no so sere hwe manimo Doctor Memo ha ya ni aba doc osebosu na no timoko bosumi na no atiti moko enye be ma no ne we na titi moko ni pa afro be ma foforo na titi moko no sa be ma foforo no ne ba ne sini na so okay wajisi wasi na kwa no so mai hey doctor na me grow fine no more yo mako me share what you na yemfa sem demra say 2020 first 2000 yes very good ya sign my award for fro say go final the best herbal medicine ya say nya award for fro we are best we say back na finest na your finest but we are the best herbal tonic the best herbal tonic grow fine tonic very good best herbal tonic of the year 2022 Ti say die wo num grow fine na che say modaduro a bibia ni akire edimu na wono nti ye die ba na ye die ada watifo ene adwadifo ana mo moted aso eno ati ye de ba mabre grow fine yo nti mako ye to ankomo ne so na last week onuafo so mo antimenka nti de mbeka ni last week no mo semia nti ne meka nti ye ba betwa ne aka menstrual disorder so na dabia ye ba na papa bi frɛ se doc dabia oba ya wotaka ema menses ho asem ye nti na dabia menses ho asem ne yeka na yire frɛ de ka kyerɛ de se nyame ye wadom amo anya menses 2 days kura no a ka obeka kyerɛ doctor se dabia oba on ka menses ho asem nti ye ba be ka ye nuan manum se bu ho asem ana menstrual disorders nti go find out wonum no ho award ne ye de aba Maa Akos no na dabia ye ka se nyankopon bo oba no wabone soronko ene wababa ma so soronko be ma dwumadi nyankopon de bo ma ba asase so wo science mu se be produce quality sperm dwumadi a wono no apart from that de wo ye bia no oba betimi aye bi wo ye oba so a dwumadi nyankopon de ahye wonsa se je quality sperm ne fa produce baby se de maami a produce baby no Akoma wa hwe yi a momensis wa hwe o mesis yi ntia awo betimi abo timbe bia o so wo hwe o mesis yi se de be ya enkofa problem ndaw efise nyankopon bo oba no wode nkosua 1 million ja o kwan ba asase wi so efise wo nya 13 years no na o friends ay nkosua no aka 300,000 emu 700,000 ase da bia eguso hye na sa 300,000 emu 300 ana 400 pe na wo beto e dia ye o menses enu na wodi bi bewo so wo ya abortion so enu na wodi be ye na wo anhwe ye 300,000 na ehia Akoma efe bi di be bia obenya biem nti wo be nu go fa magedo se de be ya obia obenya bia kama na se de ye ka no yi ema edu bia si wa emu nsia ewo nsabu mu hawo na hwehwe mu kire se ema ensian ba ko onyaba nti ewo ma bebre a awo abomu enam wo menses wo manhwe ne ye emansian fibroid ba beto ba ko yem to yo ba no anhwe o menses ye a fibroid betimi abeto yem hwe o menses ye wo yo ba da wo menstrual pain insabu mu yawa wo anhwe ya be transfer dia ma baba na anhwe ya ne die kra ba ya chen wo die no tinu go from agedo nse de ba bibia ba kama wo yo ba no anhwe o menses ye a miscarriages onyem na asai esi da bia ekoso esi enam ye menses ye hwe ne yenti wo yo ba watin ka betimi atia ko wan hwe o menses ya nti enu ma bebre wo ho a wo so ni mukura wo so won tehwe atinkan atia yira ye nu go fa magedo se de be bibia be kama Maa Akos ye fa number no entu dwane entu ankomo ne so 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Maa Akos emeri nti ye be bobo menstrual pains no e hawe wom nti wo ho na wo mu ba kokora mi sire otru mi kakwa hwe go fa magedo no wan hwe ye awo bebo wo yo ba na onya menses na aduane edi aduane ntimi ntibi ni a yare wo fefe ho a yare ko hwe go fa magedo ne no
oba bi wo ho e be kada wotwe ama ne message aba maako obebo ne nsa no saa o ne de o mo calendar no na chese bosome ne beso hwe grofo amageduro se de be ya bibia be fine yemia ma no bi wo ho a emfie du na ne message mai emfie nu na ne message bai me kai sisu dua se efie busu mi no kopem busu mi ensa o message bai ya ayayare hwe grofo amageduro nenom se de be bibia be kama e ba bi wo so abosu me ne so a ne message ne eba o kire na etwa ho a na aba misho dunu grofo amageduro ne yesa e help bebro obi wo ho a wano so de ne bosu me ne so a eba ko ba ko pe no wawie wanhwe ye de how bibri bebro no grofo amageduro no obi wo ho a eba pain woti pain pa nda kokomo po ofefe ne ho ya ni grofo amageduro na bibia ya kama ma ko obi di wo ho a wano so de ne emba eba so entwa bosu me na ne message ni try bosu me na message ni try ya yare wanhwe ya yise de ko hospital how bebro no grofo amageduro di etwato a anhwe ya awo adi awo wunya bi aboni fene endomitra osis wo a awo no nya bi wo so a yawo no wo techen obi a wo ya yi pa efise wo de ne ho ati to message ni sign na chi ile fene anidane no okay yare ya yi pa ko na ekogu chips no ntutu ko suya to ma e be sei wunya ba wo ni be ma da fe mi to ma na sei wunya ba wo so beti pain na chen obi a owo yesi ya chen yaw wo no yaw miensa awo yaw miensa na wo nya so awo no nya bi bia no go fa magedro se de be bibia be fine ma ko yenu ama no bebre use contraceptives ebo hu ban da bia e ba ebo hu dowro se ko hu doctor no wa chere se we na no moja befa na madamfo we use bi use bi wa hwe e ba wi message emma awo so emma ampa you force a chia na muye se we obi a wa no num bi na emma ya awo so ma ya fa go fa ni wodu na no na bibia nya fine the number nemre ne yaso 0244 59 65 32 0244 59 65 32 wo fa ye mujadura ye di koku aye ni diri na ase kire de se nyini kama grow fine ti wo ho na so wadi su brewa mesro grow fa mujadura no wo ye aduma wa wia so wo ye aduma wo ja ho a grow fa mujadura no wo ho na wakoma bo peri grow fa mujadura no onsana na yo tititi de eche wa ne se pressure ni stroke ne eba ti hwegro fa magedro no otu ase etwetwe wa hwegro fa magedro no udanyane na ho na nyina ya abekase kronfo a ya bono a no hwegro fa magedro no edura na adwuna ntimi na yare no hwegro fa magedro no ye nua ma no menstrual disorders eno ho asam ye ka no onu hwegro fa magedro no a infections biye ni ho empompo bobo na epaya onu hwegro fa magedro no bibia be kama udware wie na de afi dwe ho yare no hwegro fa magedro no atenka loli bibi atenka de wo ba na be ma no atenka atia yira me sure hwegro fa magedro no na hwe atenka ne mro 0244 59 65 32 0244 59 65 32 baby bia obenya go fa magedro ni biato Asante region hade ubobi pharmacy herbal shop obenya go fa won kan so ba bia obia herbal shop pharmacy ko ho ko pebi na mum wo around now pebi etu akoton a ko kan shi drug lane obenya bi Keswa keba ho ubenya bi Tinate keba ubenya bi Nanabu wachi ubenya bi Hello seba ubenya bi Angel Heba ena repass ubenya bi Asama fo nyina nko Ekus Pharmacy ubenya grow fine magedro Kaswa fo nko dependable ena Tribe of Judah ubenya grow fine Ukwatama ubenya bi Nanabu wachi ena Little George ho ubenya bi Ukwa asfesa ama samai ubenya bi na Heba ubenya bi ho fo nyina nko Abesa ubenya grow fine Udru obuasia Boasu benya bo smart heba o Santiago ha suhu mesraw MTN main office opposite ubenya bo NS ho achim oda monko chumasi drugstore agwaso bo fo nyina monko oda kwano ubenya go fine kofo bia fo nyina ko Gabson Pharmacy ubenya go fine odu nkoko so ubenya go fine o na nabo achi ho na Hillside Pharmacy na Antiakoba ubenya bi suhu fo nyina ko Capeba Moze na Green Light ubu takwa ubenya bo bibidro depot saa be precious ubenya bo owas ho Takwa difo nyina ko AA Mensa mbenya go fine
udu Cape Coast aboachi ansa wo na pena wo udu ha obenya bi udu wa so 1000 pharmacy na obroni pharmacy obenya go farm yeduro no said ye kan go farm ye mojaduro enne nyame adum last year oje award enne ya one of the best herbal tonic nti wonu go farm no a na che se empumtoa na ekọ no wonu go farm mojaduro no na ye kama wonu go farm mojaduro no na enyare yare onu nti ba ko ye be sore ye the number ni beje wo mo na watu aso ma ye 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ya me ko bibia ho go for na moto ye na agidi na nyame adum award no ye de ma atiefo ya me ko bibia 2022 that's ane panono ye be san hia nyame hia papa ane adwuma pa ehun abasobo ene nei grow fine mojadro Dr. Aje no yaje 2021 2022 best ya sign Aje na make am for Dr. Gbadema Herbal Center nro ene dey ama wo Fred Dr. was 0248288788 0248288788 enko kanshi drugland International Herbal Center Accra Shaman Ekus Pharmacy Redeemer Pharmacy Carnation Castle Tribe of Judah mubenya Dr. Gbadema enro ni bi na top chocolate spread de makacho dada se eno wunya pano na se wo de famu dia na che se pano no udia ene se udie na top chocolate in one chocolate drink na so de wunya no wonsu ohie sisi a no ma wo saka de 0243033033 ata memo heavy na omprani Juliet. That's right. Okay. Cheche yemu Juliet akodano wodia. Wo shine mane bodua. Kwa beso ene dua no wo mane bono. Ma ye bibi kakra bi. Ye bese ye hie nti. Ni akwanda ni kafe ni mbwa. Ntongo. O mama no papa ye ama akwanda ni so ni jai. Ni wane kwa. Nti ni wa na tuko kwa pa bla ho atu ni bi se me se ni boy madam fubi akwa na me tuni misano le se bi bi sano se na se ni madam fubi na na koda wan kan koda ntan no oso ni ma no kan tre ni se wani ni bi se ni bla ho na ni be anu Nkoko bi no ne friend ko bi na tete won na ayampa na npa o so won Akoma FM o ba get to be so nice ana ni ba ka se oni na ni tenyo isi ni ana ni bisa se isi ni ye de se be na ka se many how and also 4 months. No, so 4 months and maybe a lot from the chair can clear. No from the chair can clear. The new thing the corner. In the class, FM. And I know to call it the so cute. I can imagine the coaching for the moment of I do anything. You can know or no bar of fair. Ban ho ban ni ban na mti kan fun ku bi atwa ban ni ko da amani ni ko da ana fi oni be bi an ko da na ni twan tra to fun ku twan tra to so bia eni ni bia so ni kimolo so for me tia ni ya ta ade ni ti ni se o ba be fo ti na sa ni ba be tu ni ti ko ko se se i bia for me tia ana fi se ni bia se Akoma FM. And I'm going to try and crack in the first. If you say, "Oh, do then you request first." What for next year? Can you think of the end of you? And then for you, and you flip it to Saka family say, "You know, 3 months." I'm not a catcher here. Or communication is a question. I'm not the call. There is another belly of that thing. Or Pisca, ever so terrible. As I'm sitting begging you, you can be on one control. And also, I would say, no, it's not a very good question.
So now one thing, that's a book of that. After you have a classroom, in our crown and litter. You know, ambition be. You know, ambassador, a busman with the nation, when you're there. The entire close to baby. I'm a friend to Olay, with the alien. Don't see the other. Don't see a book. I found a lady who says, a lady planning, one kind of price or family. What do you go ahead? What do you say? I would dear, sir. That's infinity. You see, the other was a on the infinity. Now, can I am done in the I'm not saying Akoma. I'm a question. You are fucking. So I say, no, you can't make go everything a closer. We need to make one time to meeting your 4 months and so you catch me. What you know to know? I'm one time to say, women, what you call it, they can tell me, say, 4 months. No, nothing okay. One kind of quick. Julie say you know ama so wanyem ama wa say wonye onkonyimu me say wa mama da ko say you say pure na fi bae e mo bie hu say bie o so me bo yin say le bi period e bie hu ni say bie for ba won 4 months and some ni o kan na fi say le fi kwa ba wanyem no 4 months onyin say no 4 months me pacho na mojai onyem ye no mujai ya na also 4 months no woni ne da but we hunu say wanyem ya fe na obeka so wanyem menino tna ye no o ma no ko taka say menino ba na ya obetuna tu o ko tunu o so menu FM o mo fa mo ka tire no nti ade a mo so to ni so ni police o de kata no na mo training on a to many diet. Abani ni kwase yewe. If you tell me no kwa me ba ho kwa na, me sa say when you kwa me sa ba de bisa. So ma ti say when you think kan say no kwase ni 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 o training to swa de kan ni ko na so ni ti ji. Every day I need to pay na CPN. I no kan training. So when you enti na moja enti wadafo ben na wote say Julie ene na akoda I no so ni enti na o kache enti na Julie ni msa wadafo ne boy no woni so wadafo pa ni school okay 4 months no obati say Julie e kache o say 4 months ni mu no wonyem no eno de waka asa wodia eno kache so media Mami, o kasa ni kasa so ko yiya na obua. Me na me pele kwese, o be kan kwase ni se. Ni tem si ni abi. Na ye, ni si ye se we ni madam so na akoda no. On kan ko ni. Ari ya bia ni busa no. Sa unsa enokra de sa ben na mu ni hobiem, na mojai. Ni hobiem, ama na fikwa ba ni te na na fa ba. Ni ho. Enti na wo motive ne say na wo pese wo hunu say sa bosu me na nyin say no eya wodia ana nya wodia ana se wo nyin say no enu wani obi adagu so di enti na ama ni afem na no pese ni hunu ano enu say ni de ni obi akoda gu so ana se eya ni dia ni bomba wankan ko na wanu wanka cho se wodia Oyinna kasano de na ti akopeni che ka bra wo kasi wo modua no o kasi wo modua no wanka cho se nyinsan ne de wodea na mensa ne be ma nkwada nwu so da bi wanka wo kan say o ka che mi che oni na o ma no papa si o mi di tuno fi wane wanka che mi che ni bi akoda Ama mi ti bi tan no se ma ti so ni bi akoda no kan ko wo sa afem no e ko da ayi ni wa bi tan Eke ko se wa ibita ka bi ti kan ko na tere na bi se na o kan ko na tere enti wodi ese na one wonyem no de na Hausa woni obi akoda gu wuwunyi san no so
Ba me so de me so menti ase ne say woni wonyem okay waka no kresa atanyinsa ne de ya wo de a ba se woni obi akoda aguso ne de se sa bre ne woni hobiem no no wontwempra no asemo kan say Akoma FM. Wọ́n ní mo ní 2 months. Àwọn onígbà ìgbì kọ̀kọ̀ dáa It's bí kí n tí ó yí èèyàn nù. Báwo ti bá ẹ̀ nà ẹ̀yìn 4 months ní ọba bẹ́ká ṣẹ́ mi sẹ́ ọ̀ní mi yìí. Ara mi ti bí kí n ní 2 months nù. Ara mi wọ́n hàn ní ìtàkà mi náà yìí. Na so bí kí n ní 2 months wọ́n hàn ní ìtàkà mi náà yìí. Ẹni kọ́kọ́ sẹ́yìn. Ẹ̀yìn 4 months ní ọba bẹ́ká ṣẹ́ mi. Yàgbẹ́ mi tí èèyàn ẹ̀yàn kọ́ say we go na ko na ko e bi ba ni bi ani wa ni na ni bi ni ko ko se Akoma FM me ata yenyina ya no ma me edi nka edi nkomo dada na ampanti mo send me message no me hu ni ntem enti se di bi anata yenyina ye behia but me ade ba ko am empanifo bu ba bi se wo suma brewa na ba bi obekọ akwhwe ade ayi wasemben because media make can say force a baba way one so anya de so onim so no obi adagu nyinsen so no obodua eno de akukọ ani no nya no but na ni hobiem woni na jai enti so nyinsen ye na woni be makra na ntwe ne mpre na asese wo wọ́n ní ìbú kọ́kọ́ yẹ́ ẹ̀sà nù. Sọ́nà wọ́n ní bí àná ní ti àṣẹ. Báyìí ní ìfẹ́ wọ́n ní wọ́n ní ìbú kọ́kọ́ gbẹ́jú ìṣòro. Wọ́n ní ìfẹ́ ní ìṣòro náà fà ṣe nìkan. Wọ́n ní ẹgbẹ́ náà ní ẹgbẹ́ ọ̀dọ̀. Okay, ye brain nti ye nya wontamu anke betumi ni watwetwe ama wono kra yiyi ensem bi se bia no but a brain nti ma ye fan so ha na emom no wo ni ye ne wo maame ne abusua ni nyina behia na fe ye hunu kwan ye be fa so a ye beyi sa wa ha we nyina de afi ho ya menshira so won so fa akwani asam bia so epese on so ne ye din komo Sunday home message na obi okra ne number ko o fe na ebobom pupupu won fiu but who send a message say wo ho ye ne woni nkomo enti ya menshira o pa okay that's it haya kuma 87.9 me pa cha be ja form na ye monitor tete na fe ye nko ye nim na hyene so me de kodo na menya kwan wo bi a wonim sa won so obi ne wada no watimi age ye bodua so obi ane me na you people can kum nipa obetimi akum nipa Akoma FM Faces bamboo toilet trainer make up for the hour ya dim pampro hey man Faces bamboo toilet trainer ya dim pampro ena ye bamboo ankasa mesewada chesa ne kara no kla no brown na say moton kama enu nti ubetumi dia ye ho yie baby anti offices sorry efie mo ba ne ko school adawroma manifestors bamboo toilet true se wo pedwa bia dia enei ekoso na wo benya mfaso dia ene yekofa faces bamboo toilet true fishisha gutable seton anapokra se fedi traffic mu neton na ubenya ska benya mfaso faces bamboo toilet true ye ni ankase die mu a bebo dan frifie ye nkran block B612/8 ata nkwakwahye up in North Industrial Area nkran na wo na faces etu afre 030 2224843 030-222-4843 kuma say for 0550-000-990 0550-000-990 Atinka Royal Herbal Clinic yen de Jaga Man Capsule Saba be me gina na so boy adwuma 24/7 ya wo mere ho mama ni gire yo no go Jaga G capsules ne de sisi ya de mama hye sisi mu ma na wo awuti ye din no Atinka Royal Herbal Clinic enu nti wanya ne mu nsan ya de eniyade mu aso bi afabra infection fabula hernia diabetes pressure stroke ulcer awona wope ya Atinka Royal Herbal Clinic no kumasi ya wa Greek enzema enkrantation ngwa ene ye wo 0245724401 0245724401
401 eye currency ventures nupa ya dia ba ya to the Sahara mission ne G capsules no eye ne mu san ya dia drop rakopɛ be man sansa ne krogu be ma ho wo ban sansa ne krogu be mi go wi asafeles o depua e bi immune system ne papa se ne mu san ya dia dokoro te se dia kokona dokoro be wakoa enko enra dia yi bi papa se meyire ne mu san ya dia dokoro no enu ti be bi afa ne me gya no se ye ma mi hunu ne ntam enu okonom ye Sahara mission ne G capsules sanka case close nka bibi ama nunu bi na nkofa nim guase so ameto Sahara man capsules be ma wabo adabirigwa dobonada wodi simo na akoa emu ayemre bogom se kontomra kaja wodi aye Sahara man capsules hindi e ba mesha malaria fever typhoid diabetes a balance of blood pressure no wo ka she Drugland pharmacy e ba chemical shop mu enye na for 0246 348334 0246 348334 na ema won sanka bi meiso fruit juice wonu mu a wonsu na emo basre meiso fruit juice no ekuya was minsu ekuya ka minsu pastor juice adan manti ana meiso ba ti ekuya ya ayi bi ma minsu say ade wo bi ya ekuya bi bia afa minsu na je nko te minsu fruit juice na say ayaka meiso fruit juice ba choma won sanka meiso fruit juice bi na ya o ka sa ya ma me interpreter o kan ma interpreter na ni nyina nya pe minsu adosu ye say to na wi ase ye say party as no man o la ga me ya black eagle and pedia no bi na jinja ho na fa ko wo be go to ya for 0208 44 4545 0208 444545 eye Josie fashion awie wo no na asem atade kama ya mede etie Josie me pa chobro nyan ma Josie fashion pempam woni emani nyina emfa emma enko ba bia seda program ba bia beko abrochimemu 10 regions ni nyina hye so se obema Josie fashion apempam woni ema kama wodi apasuo sintumemu material mu se bi sipam nafa kopem atade achinchima be ba bia fa ko se bom so ni meet me the sport show ni mu for Josie I was 0243 433 465 0243 433 465 afi she's there and I'm intimate so wada bronyai baby a beko bia no hye so be ma she's there so aye wutri no e de amount wo Kumasi Sports Stadium on Unity Oil e de hwe no mo fresh she's I was 0249 155 776 0249 155 776 Pastor Julius Akwaba Evangelist Akwaba Nana Akwaba Pastor Julius ma yankwe me chete fo nyina ti fo juso we dey taw on said ma de be tunkola na fo so mo ntiase ade ne de yenka se nye de ba mo be di a ye woni kwan on akulai ade we ne ehu sense de di kan se de me anyense ba ko mema nan na omunya brum at a time say wow kwenim say obi akodi egu so wasagina so abodua na obodua na say ma oso ni say enye adwuma onimbe ma wona nyam onimbe ma ya ba o se na ma me kwa kase o se e pressure na ma na kase e ko shata enti akola onimbe ma kura one no enyam de mesre na no metunu fo on kan kure o se na na ye bi kase o kase se wan kan kura yes ye be dan kura enya adwuma and we use so be ka say atanso nim say enyan nyense na odi bi gusuru we wo twe no ho a atanso duane benya no etima enuma mi na pese metu enkola ya e be efo ho adiri na nko ba bia o sabio aya sebe no enko ba bia wo de sesi se ejejewa wo de pensu bi no mo na o wo sa he ho na de wo twutu ase wa akonwa so sa se ya okoba sa 5 minutes okoba se ya utwia woni beba hozuru a se ajojo na wa problem atena abebu o tie se wo be na o atwa yezi efa
o da bi say o to one as da bi say o say chance na we say na say pressure no be ba fo o pressure be ba fo na say de o de ko ma wo buru ene ko nya kuafo nku anu ehye na dia fo wa ha mu ho kuafo na wo ese kakra na wo dia fa sa na wo dia wuro go ba o se eno de ye man nyina na yo go ba se bi wo ha o go te gbe fun kun ba yes se bi wo ha o mo he mu ye o mo de so de kwafo kun fa mu wie na se wo hwe na ye no akodware akwafo for seminar ka ho ama wa ye bare wo come on to he because so say ne dia mfa nti you so kwafo kun na fa kwafo seminar ka ho nti be nya bi wo sandore nko e ba se ka se nko e ba center blazer e ba center wo fa ba wo mangasi polina e support ko e ba wo konongo akoma fm ba ha wo benya bi nti le fm ko wa benya bi for Richmond Able Center wo de akwafo nku ne akwafo seminar ba e ye adwuma nwo so yi e wo 0249 186845 0249 186845 Pastor Julius ma ani akwafo nku mi ko ji be gumi fi na ma ko awon wo sa awon no ko ko yari mi he wa ma odia ma enti mesre sebi previous de bia meta ka asem we ebedu de bia wo binya sebi wo bebo obere benya be ma papa bi wo be hwe no ma satan na engine no agozo na prince agozo ya na mda kuma boga se boga onye ndai agozo ya america na I say American boga beta ha ere de adwane enti ma mesre o chance be brave wa abrabo men say life ana sa dua ani adin dua bono mama nya ono nko o obitimi wia de won say was me bodua odi agoba bo aso de wayo mesre ene youth na ye man is serious ewu amena na ye bono sa ya hwi adache obeku ho kwa na nka obre nso wia de be show mesre emrante ne maba wa ye ba ye nto ye boase abrabo ye fa brebre eni awade achi na dache bi ye nso ye di wo ma ye sabeka enu ye chance obedidi ni wo bi achi na wa ye ade bi dache afedie wa utimi tena na wo chinsemfu bi odia o say my mistakes were abrabo mesre enti atamo akolayo yo obia nto no boase mesre atamra me dese ye friend no wakasa kama uti say o ye willing so obekasa me ma say ye friend me man say no me willing say I am okay chese so chene nse me beboaye am yetimi afa bibi wo nti mesre atamra ni nyina yensim konwa e wasem ho na yempe bia ye de begu a ebeboa me da ase me so me da ase papa pakum capsules abadom Ghana mema no mo nsanka pakum capsules nunu bi nya enye lawyer Jenica 442 obaba wo wura koso kumanum ho na bibia aye kama event capsules so wo so twemu ya de prostate bema onum bi e be support o metformin capsules ebuama moja edi efusane ye ewo nipadua mu woda wontumi na oto aseju wiwi fa na mro mu kosi form mu amoye adwumade agodi form ma ne mema no mo de ye metformin me pa cho so wo pedi etu afre 0248 Limited wo commercial lab Wabu station woni Sikosco house na edi ehwe mu ana wia Mako na ababa we osuro wo we wo be na usuro na afre wo usuro wo di ama wo ho be me ya wo ne nyem ye atai atawo nkoka ahwe nkyere no eti se wanyem ana wo ni nagai na wanyem kra na obi akobobi agusu a na atase that time na wo kra no ebi kra na wonim sa wonyem ana wo koye na obi akobobi agusu eti atase se wo hwe na obi nwusu abodua mpaache wo sososo no ade a wonim se wo kobodua ho waye enti wo hawo ne sei eno nsa atami me ya no kofa be ma foforo ebi kra minim se nyinsa ya dai ewo ho enti ade na wo se menya no mentumi nye that time atabeji a wo beje wonye because atano no kra no wo suro wo dada ana maybe hunu ade bi se ade na wo ye ne mantemu no obi hwe
wonsa na atanya line dado boys na wo mia no odini ko wura dem na boys na bo atama ne dadadadada sata ya danfu jamfi ware omo manfo wonsa omo tumi ma like kokokoko na de we na emu da ho kone kope bi na efa kofem na we de won sheda enye yi bia eye na mfufuo na enti that time nyina na atama wo pressure no na sese wo juli wo se ata bibi ewo bibi ye dey ejina so enti ade ya ata ye ma me nkomi ba bi na wasumunyo na mako ababa wewe me wuna dia me fanye no pastor bapa wasa betna se dipa sofo banemme na onye wodai ene pa na mehunu se sempanimfo se wo bone a wo baby nka na nyesa pa 14 years dia de na wo hia wo wiye ya wo maame ne sa hwewo wo maame sa hwewo sinyan na me pese wo bi etopa pese ma me ba no enti bosume nan sadia koda bosume nan me nan asa koda ba ma foforo achi akwa ya hemu ya ne de akuma we na hemu ya ne de e de nko na juli wo gie wo se na wo didi mi ka ba na wo maame si woni wachi awoboa ade a wo ye eya enti yesre atamame e ka me de wabo nemum duabo no soso no kontono ne ma bi e wo ho eno na mami suro no me de duabo de se wura fie bi se kin na me yem hyehye me because se e free me so a ababa wo ba ne so efiri se wo ba ne so akọ e bia me yin se nya na abaya ne namoyi e ye wo ba ne dia ena wo no so akọ hobi enti se ya ntena se ne antese mu na afei die efiri juli so na juli free mu a na ba wo da ka so a afei na ade wo se beba wo yam enti mesre ba tan die eni duabo die mesre ekọ obi fi a e ma wani nye mesre wo munturu mirika na wo mmra na ade na esi awie na ye nhwe kwan a akora we benya nkwa mesre juli maame oba tan mesre enkase me bai wo wu a wo nko mesre ye beba wo nsa ye ba ne beba wo nsa me pa acho wo beje eno soso hu ya asotwen a ye beba wo so wo eti sa mere wa ye awie usu di na chibi na yenko ne nyina yenko tena se na duabo no ye hunu kwan a ye de befa so na emenu na me kan no wo babone a woto wa ha mu nka Akoma limited o mo de gynecological syrup na aba no na oyoba akoso akumanu ya wo bledi wo dwonso amoja unfiti kurensisi so unsu fita wo ba animo ya na emu ya wo hene atenka unibi misra oba bia wase wokọ eye ayona pharmacy fo akache na ukwaji adre friend gynecological syrup na mencha de ye de bia kwa pharmacy ne kemka na e ba shop ye mo enu tu yo ba nko ade gynecological wo ye ba ma na oyire na wo siesie so wono bechi na wani baji a ya to gynecological syrup na efa ko surprise no friend 0597 216 Akoma FM 0597216037 evangelist amen enche tiefo ni ahwefo bi we papa yi akwale wo guri papa ni mama ani mase shebe bia o papa asafo a oda no asafo a papa gira ni mu preach kronkron yo na hwede bonsam asi akiri eye ne mma na yebesre papa ne maame se ma wa ba mu akwala na nya akofa aba sin kwala mienu monya nananom by force mienu kwala wadi mfie du nwotwe Akoma FM kwala mienu na se wonya aduasa ne de se urade amfa fie ho no ma obo wusis mesre me point pa wo papa no sofo ene ne yire se wo munyina na ye nsibo nsam kwan tumi krepese ejiji akola na de anim guase cause we minyini se papa kra be gina so dem etimi abobone so na mega se wo obeye bi kan joma mbo anim papa tumi ka kola amaso de wo kan no bi techo no ato ama no de na abate tubafo so enti ama entine se first na sofo ba se enye bibia wo Akoma FM akola yakofa aba papa ti wa chese na dwuma eni hei wontimi chese wontimi nya ohwede e ba nso obe na wo gya no kura nso a ebe ya west enti me sam papa sofo menim
minimi na kwa auto papa ma so say na owo ye nyina so owo ye nyina onyin se nyina papa no sa be fa no fa na ade e no kwatena baby e won wo se akọ efi won no do kwatena yen won wo se akọfa be ma fofora ne nanye se me pana mana to pampas amamba no obi nko wo baba obi meto pampas na sa boy no so jimi di so nim se ade afo so no enti mesre papa ala mo ade mu ye ma no sa no nyame ede dom ye sometimes e bi nya ne ye e bi nso so e de no mu bre yes Awurade say Awurade nhyamode na muntimi nyina nso akoda yi mu second point was say namfo abo no mu nam nyina obi a boy no so fa bi peer pressure so enti enkwala yes ramu the fact say namfo ane na won branches a wo so ko fa bi o enti wo mu nyina nso awo bi enu nse na wo bi enu no nyina ko no mu wo sare ka ba obi o ye pro enti so no wo no nine no Akoma FM wo nyina wo ka ba ko fa bi wo mo ma expect wo eno ma pa bi ama na se wo ko ba fa nyansa ko mo wo de ya atwa no anyem twa no awo je be sere ye mama no ade we be kaka ye de tata wa be dwane o wo be dwane enko ba bia de bo manim no eno ne wa hwe ase eno ne wo mpaja ntino nyame de akọ hwe ase wo sa no wa hwe ase nyina eno no wo be ye yi a eno no je be sere ye mai munya abotre na mo ntwen panyin kwadwo kire o se efra no twen Akoma FM tam no so be biem a eno de opa me ma na so nsensoro me ye fa ho mamom a e wukunu de mpa bia mutimi yo ba se die 14 years usua de o de mpra twen ye de o start the sentence ko busa no o se de o breaking you breaking virgin just o virgin breaker ansa no asa chai Awurade nyame ye be sere Awurade so hu ye mobo na obi a batan bia ne ba e fasati bia we mu Awurade nso ne mu na onjin sa amofra ne maye let us say Grace Gift Tobacco Clinic and Laboratory Services prostate cancer enlargement award Akoma FM stroke diabetes hypertension hepatitis typhoid fever malaria and ulcer yade we wo de kwan baby ba ko pe na wo so de kro e won ye frɛ wam Grace Gift no na honest ne Grace Boadu no kwasam wa be ne ankasa eno no ntonchia so wo yade no wo hwɛ wie na da so ho a Josika Grace Gift Tobacco Clinic and Laboratory Services kuma say Oshim School Junction Oshim Amam from Barikesi Road and Cry New Achimota Oben Petroleum Bungalow no friend was 0543 32 00 Akoma FM a health alert clinic and yako me pacho say a diabetes na tan so ache anapokra say when I know say TT stroke hypertension women no typhoid gonorrhea ulcer prostrate ya na woni padua nim na ase ya na hyehyɛ pa ya na wontin mo twetwen wusisi ya woda wonna me pacho health alert clinic dia ya dia fidie ne treat ultrasound massage bibia ni wa yenye ewo Grace Gift ashaman ya ni Queen's Hotel hwe ni mo Medina Post Office ya ben First Atlantic Bank Kasua Crispo Junction ya ben Block Factory no frɛ 0242 51 88 0242 51 88 Mama, na papa e ka pressure. Peer pressure fa wa mama. It say the rapture e beba no. Say second coming, say the Yankopon say rapture no. Wait, I no need to na we ko. Peer pressure fa wa. Mommy, sometimes na ya na obi wo hon mo hu ni sa akra na person ya akra bone but on say all Kenya na no na mfo a okofa ye no one o mamboa no and I said na ase men ka se na ase e ka no say omu ne maame ne papa enti e bia na ne maame mu nso aka okofa na mfo no kra make ka say e bia ne maame hu bibi etia no but akra o say ye ju ye tin ho na sometimes they want to explore omo pese omo ya adventurous omo pese omo so bi hwe na ehu say ebekwa akosisen but nipa na ne kan so obi e ba no Yakopo obi a se do obi a de ati o ba ko ye dedem e bia meme na obekọ wo bekọ akonya yare me metimi e bi sa na obi a de ati me na papa e ka se mi se wo he no na ofo no e bia na wo nkwa akra no awutu omo hu bi so sa na tie omo be fa 4 5
omo nya hwe omo nyare omo wo ba won kwa akọ ya chum no akọ e na ahwe no very fertile because 4 months na timi Akoma FM sese no abrabo no enyanka echi saa uswa 18 years the wunyanju baby a master family planning koye bi because sese ane be ma na ti die enche bi ana second one kure beba eti koye bi na say 5 years in pa ye na fa bo ho ban na pa adwuma bi ye se nsuo kura akọje ne ton bibi a ye na fa bo abema na me se enemema no o sọ̀rọ̀ kra na o siesie ho pie kra mo pe eyo mo fe star list na ire ekoba bi ba se wo to ho fa akona o ta hye o demri fa mu dia eni ese ya na ede be yo na eye me dese ata ajeswa ata na se ohwe na se bia ohun ne se nyinse ne kra nya ne dia free nsem a watete a DNA enye na ene brane anyina ye ntena se na se DNA ayenye ne hu se akra ne ye wo ba na duabo na ewo ho no yenyin free ho na se wunya kwan ahwe oba wa hwe oba na ono so pa adwuma bia ya awaye mama na mesre ne maame mo no ewom se akra ne ya akra bo ne de se se oba edun so gu na so aye pepa ye ntwa ewom se o ya akra bo ne de na so ye na huntimi nyin free ne mmem se na se bibi koto na ya beka se maame asoma si bani papa asoma sofo asoma si bani udin da no so enti mesre se o momra fom ne nyina ye nhia ne entina na ye sisi na so mama ye di enim se nyame be ya adom ye nim se bibia etu obetwa ye be yi duabo ni nyina afisi se mra wo hu nso de maame enye nya wa wie enti bra na ye nyina instance mommy na ye nsiesie na asomdwe embra na asomdwe mra na na re me da se pa eye floral disposable handkerchief ene ne wo fie wadwuma mu school mu ba bia wo bekọ bia hye nso se wo benya floral disposable handkerchief ne bi na aka wo ho wo hem wo hwansi wo bowa wo de katewa no wo wia pe dustbin bi na wo de atomo kama floral napkins ebi ho multi-purpose towels no and toilet rolls ni na eka floral Akoma FM no bomodia na ma wonsa enkabi the upeso ye distributor for 0243 0243 033 033 0243 033 na ma wonsa enkabi dai would about hospital ni yako da wo 360 capsules sisi ade ni awotutu adro obi a wo sisi ade wo ba wo be ma ononombe wo sisi na ko wo kotodwe no wo de handkerchief na abom anaduku na abom wo hia 360 capsules na ointment no wonom na wo de atwi ho beto pa herba no pharmacy over the counters ubenya bi for 0244 64 sorry 0244 64 37 and 0201 68 17 na Emma wonsa enkabi Alaska Star Enterprise ono na the original wallpapers abedwaso enu nti wo pe wallpaper papa to a enko ba bia se Alaska hwa na wo se okro wodi free Germany Canada Spain USA France Italy Denmark and Sweden ena wodi free ene wodi aba na Alaska Star Enterprise original wallpapers no wo to afeboard Akoma FM Masedum Mrs. Anoche Plaza, Open Prudential Plaza, and Frey 0554 11 48 78 0554 11 48 78. Hey, 3P Gallic Mr. Masanya Gia to Modreno no 3P or 3P Erica Hinkra Ubiasi 3P Gallic any war any yakabum and yadi aya 3P Gallic Mr. Shannon Sumame, se vitamin C minerals bibia wom a dry natural fancy jaso and answer your fancy yanka sugar no was slow or pressure was strike consider to stroke asthma Johnson Tantam ya Akoma FM me patch 3P Gallic Mr. se bo kra be kono unya bimpo kra no wato ehwan ya den esa na drone papa eyenti daniel ba Mr. Kwalena Kapida ni Angelo so benya bi eba no pharmacy shop mu enye na friend 0248 92 0248 fra babia enchemu foforo bia wo hia bia no doctor ebema wonsaka ye twa ye ho abetia wa Koi no se mi nam de mi nim plan di service mi nim yen o si mi bo wi ase mi nim yen mi fa na tida nam so me boy nam so nti mi mpese mi nim se no bom so nam so me dia isuro na me boy da bi me pa cho saka ho biem o se why se boys no adoso
one nia ataka se nyinsa ne nya ne dia wo yesa wo se kwa fa another boy Akoma FM ena wo ex boyfriend no ewo ho oni de onka ho ena dia yinsu na ata ekwa friend mi no ya tatu kwan no dia yin no kwa friend no na me ne net na me ni jansa na me ko fa ata ono so e friend say e friend Gideon enti ono no enti esro virgin breaker no e friend say chum virgin breaker ni etwum ena Gideon no wo ho ena ata wo ho ena de wufra ta akire wo sai kofa no ono so wo ho enti ya den na ata ekokofra Gideon because we wo dia ne ho bebo mo ya dan no me na mfunti oflem no se an mimi nka no kro de obeka no kula akire no ana ofle Gideon ni na damfu be friend blessing ana omudi matem of no se an mimi akwanyi ma be se no se boy ni na nyim mi no koya ene o magi ni se na enyo ni mi na nyim ana mse ono boy ni koya no idi be 3 months kula nsa na me ba bi hu ndi na enyo ni mi na nyim ndi mimi pa mi bodua na mso me boy o si bodua san se me enyo ni mi na nyim na me de be se na mi bodua na mso me boy nti da bi to Akoma FM atashe wo se bodua kan yi me yente one wo se nyinsa ni nya ne dia na wo de be hye no abodua ana se se woni wo na nyim no obi san ni wada egusu abodua ma ye hunu odigaga se senyo ni me na nyim na me de be hye na mi bodua san se enyo no a edua ni nkume se yo no so a edua no so nkume yes nyesa pacho wo bodua ni jira ho se no kure se oni na nyim mi a mi mbo mi dua se oni na nyim mi a enyo na nyim mi Akoma FM so a edua ni nyon nti o ka wi ono na nyim wo a edua ni nya no ni nya sure se sa na obebodua se ono na nyim wo a edua ni nya no se nya ono na nyim wo na ye be ma fofora edua ni nya wo nti o ka wi no sa ga se onyim me nyim ye no nsan fa be ma fofora enu simi san bodua na msim ebi se me nyim ye se me fa be ma fofora no se ma fa be ma fofora enu su dua nu su nyame nti ubodua ni mienu mi ba chan se wono na nyim wo a edua ni nya Akoma FM wono na nyim wo na wo de abehye wono ata edua ni nya wo ye to su mienu se wono na nyim wo so na se woni be ma fofora akoda egu ni nyinsen so a edua ni nya wo mi ba chan nti edua ni da on nti manga nchilo bia ti wo bodua no mi ba chan wo so bo no correct mi ba chan wo boy 100% mi ba chan let's go nti me wo ye no na ase omo se dan fi mi atane ma me se dan fi mi na baba ye se oni odi meko ni kuro nti odi meko ni kuro no odi meko ye nti odi meko ye no Akoma FM soli na me yale soli na me wala du ko ni kuro mi papa boy ni ge hu mi ana mo selem se atano ni ge no obi hu mi a am se me hwa tantan hu mi ana mo selem se mi mai tantan nti mi papa di mi ko ni kuro no ana mi so mi yana ma fle o ma me na atane ma me se on sendi mi baniska na miniska di do bi ana sendi 20 cedis to bi ana sendi 20 cedis nti de mi friend am kayen se ma miniska na se atanyi ntumu se ona nyim wo ti si den o ma me moska Akoma FM o ma me no mo mbaji nyinsa no wa bra ne ba no ono da ye no enyi ntumu se nyinsa no ye ne dia ba chai koi nti o ma me no mi friend am se ma miniska nti on sendi mi baniska no so no enye adwuma nti se onya bia na be sendi ni bi nti mi flata no ami kan chelen nti mi flen se miniska mi flen ma me no so flata no mi ma se mo ka chire na boy ni flen no didi madam nti na mi ngasa no ha nti ayi mi yale ye na mi kwa solen na so fo ni ka mi se ma ye bo Akoma FM ka bo ni na mi so bu fo so de an se manka adekro na ma ye na aha o muso wa ye dan nti ma bo due nti se ma hwe na ya mpe ho asimanka mi nti
ana me feel boy na me ka chile no o ka chen say na me ka chen say na me nyim no me go fa be ma fufuru no say ne me ka chile me ma me ne me papa na o mu kwan e papa so nti ya na me ni ye me ya na me ka chile me papa say duabo say ne o nti omu go ja me o boy ni ma me ono ma me so ya titi ndru nti woni mfom aka omu go ja me na ye nkodan na papa nso ye deeper life so no say ono de Akoma FM. Wo papa ye dey deeper life so. Wo papa ye deeper life sofo. Deeper life sofo ba. Any wu Juliet Asantu a woti manimu yi. Any ye wo virgin breaker ho. Any ye wo twum wo ahwan wo ho twum. Any ye benya Gideon. Any ye ba benya ata. Ana ba ko no so friends en. Kwabna jemfi. Me pa bi wonum no mani abre pa. Kwabna jemfi. Ana kwabna jemfi nso wo ho. Deeper life suffer ba. Juliet. O papa ko aso ya na unkobi. Akoma FM. Ukobi. Wona no ko asore. Uko tie Bible mu nche pa. Uko wuti so ya na like omo kanya mi asem na de na ya na era ne da wutrim de. Ufri asore ya be ma obekọ no ho. Ufra sorry abema obekọ no na no na ni na mutim de mu ka sorry papa preach o kana sorry dem wo nyina emfa kwa enwem na beka che papa si wo bodua yenko nti mu go ja me ma me no yenko na me ko bi ayra na sakia tracking eyeye ma me bi a friend Madam Mercy upon dia na Mercy wo atechem dunko no fen na wo say me registration number no AS 9231-14. Mame kwa mane sumra. Hello. 19. Mame. 19 ya kwa. Mama siya po. On class afen komatu en fie so. Yankwa. Mame ambe me ko se. Akola no. Ya kola bone papa. One train mama and my papa assistant, maybe passing here. And not a cooking color bonita. The only to a more color to could hear the now the nothing to papa nothing. Dinama will remember. The best here. Papa, I will tell one of the only thing. If you can only enter here, it is your name. Naka wo man ko gina emma ana kamu naka sabi ani yana ebe dia ni yana ko la ni nyere nyame enshaw 19 wudi ni ba bi afrefre but abaji ya de planso yo do na fer boy is it here ma ko mo gre ba so ko emma ba to ni ko emma ma all the things that but what can you do yet? Oh, that is a man let's see. Quick squad of school season is radio. But every last is okay for me. Baby, you don't have to see now. You know, you know, Yami ensure we didn't baby afrefre. If you are not going to talk to me, can talk about things about them, Papa. You are about it, or you are one papa. In Toby, I'll crop a player or something, or children. Akoma FM. Oh, what do you tell about in somewhere? That's how they take me, and then when I move, okay. Kafra, we didn't baby afrefre. The blood of Bravo Bianca, the beauty market. Emma, and somehow, papa. You are sure for a kitchen for 2 years. I want 30 years, madam. When the 18 years, one you should be a papa father. When it is a little bit, I'm giving him and tell you. I do a wonder. If you know who's the enemy, I do know that already. The whole parliament, papa, and now, Koba. As I was saying, the Diana because Akuma can no more in the today. And so a bit of one pra, in the bed, Waka. The Diana can do and follow.
saa mo nsɛm a wɔte ase ɛfɛsi ne a memi tie mo bi asɛe ɔma yɛ ne yɛ bi sɛ wo nsɛfo a wɔhyɛ yɛ me dwuma a wɔyɛ no ne wɔbɛta ase yɛ dɛ na wo sɛ wo ntuturi a so bɛyɛ dɛ wobɛtoto na sɛ wobɛyɛ kɔwu a na wo sɛ wo nkɔyi ɛne deɛ wobɛtumi akɔtɔ abaka akɔsie no ne aba akɔbɛ wo nsaa na akɔra no wɔyɛ akɔrabɔ ne kɔ a mɛtena sɔfo no wɔyi sɛmi hyɛ bi yɛmuni anim yɛmu kɔ baade no nkɔfa akyɛw yɛmu nani di ano na afɔ ne mfa no mfa a wɔdie ɛwia wɔ afaneba no ɛyɛ tuko ne ɔba mo nkɔ so ama adwuma wodi ne baabi afɛfɛ wini aba akɔsi ababa bi ɔfa kwata wini aba ama so wɔ asantema fɔ kɔ fi ase no tankodi wini aba awie ma me ɛmɔ no abɛdwafo aba so sɛdeɛ mini ane ka ho brɛ pɔpɔpɔpɔpɔ ne so nyankopɔ sa bere bɛ ɔma mo nkwane ahoɔden na memfa akonnwa so na mekyia kɔ fi ase ma nyina mini aba akɔla ne yɛ akɔla bɔne fidi no so celebration na wo akɔla ketewa wo fa mmarima sɛdeɛ wɔnya yogotu si de bi a wotwe gogo wɔ so akɔla ketewa sɛ me ne nyim ɛna meyɛyɛ a wɔse atase wanyi nti ɛna mede kokoma bɛma foforɔ manka nkyerɛ bɛma ne sɛ menyim akɔla ketewa wu atiri ɛde yɛ saa mede ne nuaba abobɔnua ne wo nim sɛ bɛma wɔkɔkɔfa bɛma wo foforɔ wɔ akyi nim sɛ nyi sɛ yɛatadeɛ o sɛ yɛwadeɛ o ne wɔsei sɛ onim sɛ abɔdua sɛ wenu gyaeɛ ana no nyɛ wofa n'akyi a na akɔfiri nso akɔbɔ ho ankasa wo dua tumi bɛro na mege me ɔfɔkwatadeɛ a abobɔnua ne wo ɔma ka megya no ama no mu wo kɔ bɛbiri mu wɔde bɛhyia nyansa akɔda 14 years wahyɛ ahyɛ mekɔ bɛkɔnkɔ afɔ mɛma bɛnsi asɛmi a wɔgya ɔbaako mmienu no wɔboa woyi mu pa ebia nyi sɛ kɔde hyɛ asane nyɛ ɔno a ebia bɛrima no kɔ na ɔnyim ɔkɔda nkɔ ebi kɔ na ɔnyɛ ɔno a ne ɔkɔ person bi wɔ hɔnom a yɛ nyanteɛ so akɔla ketewa firi so abɔ wo dua ne yɛ na ɛkɔ so wɔ wiase na abobɔ nua ne wɔ mi ɔkɔkɔ atadeɛ a me nuaba ka megya no mu no wo kɔba a wɔbɛhyia nyansa paa meda se me nuaba papa bi nyame ɛnhyɛ ɔfa kwata nuaba ma kai mama ko Uni abema jeje ni ndogo afanchi wa dika lidishabuwa mene pop ni diya niwe. Wamentia kwa jepo ku apensu wasoto gazi ya mea wasoto. Na weni yamba uwo. Akuana manikuwe chirine. Akoma FM. Abaso wafanya diya kwa ukra. Nipala soto ba. Akwa kitu wetini ejina wu chire diya bom. Ọ̀pẹ̀ mi kò ní síbi ṣẹ̀ṣẹ̀ di ọ̀gbọ́n mi sẹ́yìn. Láti ẹ̀sẹ̀ sẹ́ni òṣìṣẹ́ náà ní fúnra ọmọ náà ó ti fọwọ́ fọ́ ń bọ̀ méjì àgúrà náà. Yóò ṣe nkú òun mi náà jẹ́ ní ìṣàwọ̀ ọmọ kọ́ńkà sẹ́yìn wọ́n bí fẹ́ ọ̀dàní. Yẹ̀sẹ̀ yẹ́n ní àmà mi bí fẹ́ sí mọ́ fún. Because sẹ́mu ní bẹ̀rẹ̀ mọ̀ bàkó ti à mo ń sẹ̀ wọ́n ní wọ́n nà mọ́ nínú ṣe. Na ọ̀nà bí asẹ́ni bá yẹ̀dẹ̀ pa ní ẹ̀hún sẹ̀ wọ́n nọ́ nìyẹn nínú ṣe ẹ̀yẹ́dẹ̀ yẹ̀dẹ̀ kọ̀. Na wọ́n yẹ òbí ha sẹ́dẹ̀ níwọ̀dí ha wọ́n èsì ẹ̀bá náà fi àkúrò ní ànàǹkìànàǹkìà tí Ghana mẹ́bí ń fẹ́ ń ṣe yẹn sàn ìṣe àwọn tẹ́ẹ̀bà lẹ́gbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ní dọ́ọ̀sùn tí yẹn fẹ́ ń tí àwọn fò ọba àpò àmì dàtí ẹ̀kọ́ pọ̀ ń ṣe ọ́. nyame nhyɛ papa jeje wodi ne baabi afɛfɛ hello Maa Akos mewura yɛnkɔ a mo ọba adi ya mi oríṣi àwọn abidjan fọmọ nfa midila john boy midila dukuna ọ̀nà president kìntì ọ̀pẹ fi ẹnẹ yìí mi rí àhúyè paa yíyá náà mi ti àṣẹ Maa Akos sẹ ọgbẹ tí a ti rí mu a asọfo ní bebree ní wàá nọ ọmọ màá gbogbo náà yẹ sí de gbogbo náà màmá náà yẹ sí de ẹ yẹ ẹni wà dẹhẹ yẹn ti àṣẹ sẹ́wọ̀n ìyàmí nípa ọwọ́ kánsẹ̀ mpọ́mọ́ àkàrà asákyerà wọ́n adìyẹ ní ọmọ mmadìyẹ dúró mu a baako yẹ mẹ́rin fìyà problem kọ́ ọ̀dẹ́ mọ́ ní papa sànyẹ prison a jọ́t ẹ̀nsá ẹ̀nyẹ́mọ́ bá fà tàntàntàn lẹ́yìn ní abẹ́ 14 years bẹ́ẹ̀ wọ́n kọ́ fà bọ̀n ní nínú ọ̀dọ́ kura náà wọ́n máa ká àtàkà sọ mbọ́ nìhó di ètú ibó nìhó di yàtà rẹ̀ wọ́n wá àná ẹ̀dìyẹ náà kásẹ̀ bí a sẹ́bi yẹ̀bùbọ́ ní sáà ẹ̀yẹ ẹ̀dwuma ẹ̀yẹ ẹ̀dwuma na mẹ́tìrì àtàmà mi sẹ́ sẹ́ni ẹ̀ máa mi yẹn nana ẹ̀fọ́ yẹn di kan yẹn no ṣe diabọ́ ni yẹ akọ̀rẹ́ náà wú a àtàwọn bí bẹ́ẹ̀ kan bí sẹ́ àtà ẹ̀dìbì wọ́n ti àṣeyẹ àtà ẹ̀dìbì ẹ̀na mẹ́tìrì bàbá sọ̀fọ̀ ní bọ̀ sọ̀fọ̀ máa mi sẹ́ mẹ́tìrì wọ́n dáwọ́rọ̀ mu a wọ́n bẹ́ẹ̀ ni wú a mo mọ́tò àdàkà ìwọ́n mo yà akọ̀ ẹni die kafra ètò mẹ́tìrì wọ́n dáwọ́ mu a bẹ́ẹ̀ wọ́n ti ẹ̀ sí wọ́n yẹ dèmbó tu ibi àwọn yẹ akọ̀rẹ́ nǹkan yẹn dé sí wọ́ ní nkura mmabaawa no wọ́n fẹ́ wọ́n ti mọ̀ wọ́pọ̀ mẹ́ta sẹ́ wọ́n adé nsira o.
nyame ensha papa we di ni baby afrefre Andrew Sulika Armani pataki ni so yope Andrew si mama fisi apa o afen kwa ma chi en fie so papa so funa Akoma FM so de ya me ba no afia foso a so de bu me ni na se shop pa no no se okujia na opichi a nyankopon ma na ho de na o de empichi because you say one can be akwa ni be ya se ba so akwa na kra na so no kra ito nde onye ni ya ni dwuma no ne papa ni che so e ma ni bu na be kra na onye ni ya ni dwuma no ne dance nyame ensha papa me ni abema we di ni baby afrefre good afternoon Marco, but we are not Joe. We get the end of a cover. Joe Yanko. Kakra me kan say Jima no. Akoma FM. No papa. No when I say mama mom shese mbo mom ka say dia so Jima no because I dey akoba say yi. So we na ata ma so. Do akwa da che da ho. We say you no say. Wakofa adda wakofa nde enen ken say mo de batten ke pepe ina uda pa tanta ina uda pa nke ba say nke nemi na tanti na de abani so na chinjembra why ma ko misre na me ensha mama fa de twa to di ni baby afrefre hello we di ni baby afrefre we don dey get you eja to ya yanko Akoma FM. Akoma FM. ba na munyan mami ti similar criminal and what I said my tree ah papa no so ni say e mi kan sa ko for mi na so he e ma e pull yes e commission force da on ma say bi e commission force pa o je e ma pin tu so ba pin e wa mo ko da no ama pin for pa an ko na ni kwa na wa ma so di ba isa e so je e ma sa so so ti ni ni akona ni tin sama ya kai na akwai asem pa ni nyame ensha papa na me ka se Madam Mercy upon wo atechem dunko no fin ne kia track ayra registration number no ye AS9231-14 AS9231-14 wachemu a driver ni a na okasa kai your friend Stephen Owusu ene behunu Madam Mercy ewo ne fie me busumi no emu no ka chense oh sa kia track yesi we mame wo de mame na me de ye adwuma ebebo apa o na nka wanya esonfa so enti Madam Mercy upon say ono so epene so sen ye Stephen Owusu e fa kia track no kwai na fa kwa ye adwuma Stephen he na de kwa ye adwuma no so mame baby adwuma baba pa de ye kentampo ne tachima pomu ho no e wono me de ye adwuma sika beba pa ena Mercy upon say okay ene mate fakọ na efakọ ye adwuma o ma ye ho hihye nyina wie afei de abrantie Stephen Owusu maka yi so de koya enu anu no watwiri ozibreminya wo kokora kwadua America na chiri futuro wo hono wa friend wanko wonu so frɛ mami na je sade no edembe akoduro no eni soso pa enu nti ye mami Madam Mercy upon say ye mo no na ne kia track ya na chance de ye AS9231-14 ho abosio obroni beka se no color no eye army green aha sana no color na tie na yehu shane so registration number no eye AS9231-14 army green fa ho ma ne boma post faso ye bi ebe wo enti san so afra ye ma Mercy upon e was 0544 822 867 0544 822-867 na ebeje achede sonko a wahye ede ma medin ede Maa Akos abusu apani sami a champo abafi ha wo ba me puna che otete me aya what what the Akoma sports and eto aso Akoma FM free shopper afin ko metro ye so bio free shopper ko me so ye bio free shopper ko me so ye bio e bet me ato nyomo tare ba mamiska ye si anyumi amatu ide mamiska Akoma FM